Hello and welcome to Northeast Dialogue of North Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Northeast Dialogue I am Taram Nokchari, ngasi gi oina khon thamjari ba topic si Center can end Manipur crisis in 10 seconds. Manipur da hojik leiba crisis, Manipur da leiba hingsa gi thodo othok mayam ji subna tangi second tara da center no solution ba ngami haiba Congress party gi CLP deputy leader oina leiba aikogi yamna very outspoken aduga a very powerful speaker oina hojik Manipur political platform da leiba hanagi season politician ke Ranjit na phongdo ki wafam ni high-level wafam si the yumphom oraga ngasi daro ki topic semjabani ngarang si Manipur Pradesh Congress committee gi Raj Bhavan March haiba March da Manipur gi issue mari leidana Raj Bhavan da memorandum pisan gi ba aduga masigi oiba confrontation amakak laiki doina haiba thorum du da tonga ba MPCC gi makok thomul chingba kaya na tonga wafam sing thamgi madugi manungda Manipur Pradesh Congress committee gi hojiki oina president oibiriba ke Hemchandra da thamki wafam si Manipur si mapu pandava anarchy chana bale bak manare have wafam thamki loina AICC gi Central Working Committee gi member mo oiriba Manipur gi hanagi deputy chief minister gaikhangam na thamki wafam da mau anobina makubokna chana bani haiduna chak to laga inbaga chap manana lenga kasina chathare ba wafam sing masigi rhetoric mayam se thamgi hangningi ba wahang mayam amati leiri maruina India ge army chief na Manipur da la amam matam ha batare Manipur da la aba matung de India today ge interview madam hang phongdo ki bazi in the early period ha batare chawak na June swaida ekhogi interview madam India ge army chief na phongdo ki wafam se Manipur gi irang se yam thuna lotion ba ngamoi it will take time haigi India ki Prime Minister Narendra Modi na India ki Parliament ki floor da Rajya Sabha da thamkiba maki statement amada mangla thamkiba wafam ji Manipur gi irang si ethnic conflict ni masi lotion bu hona matam da matam changani mamang da su masugum thodok sing 1992 1993 da thokiba lei haiba thodok sing ado matam changi haiba wafam sing thamgi haiba tare even India ki Home Minister na masi gi irang je no mani lotion ba ya wafam na te haidara aduga masi irang ji lotion bu hona badam matam khar changani haiba wafam je adumak India ki Home Minister Amit Chana su thamkiba lei masi ga iroina na haiba tare Congress party के मैके स्पेशली opposition के मैके राहुल गांधी ना फोंगदो के बदा मणिपुर के क्राइसिस निमित निनी दलोशन मंगंबा क्राइसिस अमनी इंडिया की मिलिटरी माइट सिदे येंगगदि हाइदना मसे फोंगदो के बलेरे दुगा ngasi na muk एखोगी ngasi की मीडिया पुन मक्ते रिपोर्ट तौरी बजे मणिपुर की कांग्रेस के लुचिंग opposition leader एखोगी MLA के रंजित फोंगदो के बजे सेकेंड तरा द सेंटर न मणिपुर की इरांग सि लोशन बंगमी हाबसिने aduga ngasi ge expert on election bill bising hamada tam noksege starting from chief spokesperson Manipur Pradesh Congress committee kaka Hareshwar Goshwami aduga kakai mo hamada tam noksege kai khun buchari thank you very much kaka ani subada Manipur gi saknai ra senior journalist editorial express aikoi oza Hemchandra Salam oza bu tam noksege kai khun buchari thank you very much oza ahum subada a very outspoken and a very promising politician BJP Manipur Pradesh के spokesperson Suresh Kumar mayanglambam das Suresh putam nokseri ka khunu buchare aha ma das Suresh ta laksege das Suresh ikoi ki India के army chief na anan matam degi haiba tare Manipur gi conflict ni aduna matam yam sang na changani masi lotion na bo hona bada haidana mana phongdo ke bale India today gi interview ma da India ki prime minister na parliament ki floor da Irang si mamang da su sugumba ethnic conflict si matam changi aduga tarai na yam thuna lotion ba yaro heba wahum si phongdo ke bale India ki union home minister na zo Manipur Irang se lotion bu hona ba matam changani yam thuna lotion ba yaro heba si hai ge bale but from the Congress party India ki opposition leader Rahul Gandhi da phongdo ke bada Manipur Irang si lotion bu hona ba supna gi numi ni khak changani haidana phongdo ke bale aduga handak amuk phongdo ibase hojik Manipur ki opposition leader MLA ke Ranjit na Manipur ki lal asi lotion gi harabadi second tara da dumuk lotion ba yai heba wofum se phongdo ke BJP kamai react tobi mai thamjage Miraj asigi topic some interesting oi ba hai batala madaba aina point la laksadring da ngasigi sigum laba notice window na sinba discussion asigi asigi yam interesting over topic se da ai batapi tambi ngamba hai tare ai oza Hareshwar amadi ai kaka loina Manipur ki nasi ki program su yengbiri ba Manipur praja kodamapu Suresh ne kai kumno gutchari hoji Miraj na hangba adagi Miraj na question da lakring da peak of statements nu sum yengjaraga hai tare
Honorable Leader of Opposition Oibireba Rahul Gandhi ji na Congress ki di yamna kano oiba masak naiba leader sina hai khibasi 2 days ki work from ama leibani adu matungna hojik hojik bongbong sari basi ngarang ge dugum Congress baban da pangtok ko torom ama da deputy CLP leader oibireba ai kendru ge MLA Honorable MLA Ranjit na second tara hai basi ai wakhanda Miraj ngarang jaina sum taja bada second ani bu hai bu gum tawuni to court to bada second tara lai Miraj luri basi karino hai ba kanda hoi manung da yanabagi kainom lau thoga dum losin nakhiba gi damakta lairagadi madu losin khibada second tara di san khiba yai natraga madu thuna losin khibadi yai hetare hadi manung da karigum understanding am lairabra haiba gi question am ka thokpra na khalenga si topic sida aina masi haijari bagi maram di ngasi Manipur da thoiba irang si kadai dagi kamdauna kari gi damakta horkhibano haiba sai masi naina da bida masi ki core issue sing da address da wagi mahutta irang si yamna sensitive oiba mi chani hena laikhidraba adugi matakta mi more than 60,000 na relief camp da lei basi ko yamna laibak thiraba May 3 2023 da thokiba thodok sigi matang da second tara da losin mangum gane haiba deputy CLP leader gi wafam sidi ta sengna maga ide manung da moi masen kai gum khara yanaraga demand ta riba kamu singa yanaraga lokthokhi gadra haibadi khangde natraga marom da muk yengba ya basi Miraj akoi gi mai je horukpa kanda mai ji kana gumam na churam hagadi churam mi ba mi jero mafam do khangaga muthat ke hairagadi madu line muthat ki badi yai aduga ngasi Manipur da chai ba mai se kana gum kharana churam ba mai ne habis dai koi loina ma khangnarabani masida aina aduni adane haidraga su aduna mai churam mi ba kamuna mai muthat ke hairagadi manung da kari hainaraga muthat ki gadabano do ai khangjadra adubu da sengnamak Manipur da thoi ba irang sida second tara da losin hai basidi yamna kari hai tareng haki nungaina ba press ta sum pangai hai ba oina ina logjagani aduga ani subada Miraj ko ni yengba ya basi hojik Manipur da thoi ba irang sigi matang da tongan political leader intellectual myam phongdok basi kaino hai ba kanda thoi ba issue se sensitive oya basi da koi loina khange sensitive oya posak ma second tara da losin gani hai basi masi manji impossible not this 1000 plus impossible oiraga da wa ma ne ba that's why manung da yanaraga losin gi bade ai khangde ko ta sengnamak losin ba hai basi da luri basi kaino Manipur gi integrity sok ta ba hai basa sigi wafam sidi kaudaba na phai irang losin badi yamna line losin ki ba yai but Manipur gi integrity la ba separate administration piraga losin gi hai ba taraga di mai koina 10 second losin mangam gi dau male okay that's was here I got ko ikoi MLA Ranjit ikoi opposition leader gi magi wafam je ai ko jage masida in opposition leader hajari base assembly gi opposition leader du nate chumna gi opposition gi leader mo hai bagi ni matang sida here I quote from Pokche Amit Shahana Kuki Kauraga Nakoina Su sign to Nova Matamda Manipur territorial integrity Kaheloi Haina Preamble the Yauri Basi Tugai Yaroi Haina Git number the Manipur issues at Dumak Loire problem solved away Masi India government towning day Masiki often sini Masidani and second the Kamai Loga have a Yauri Kamai Masiki pragmatism se Kamai Yangi Masi practical in a Canberra Kamai can be Miraj number 1 how is it shoes extent over number 1 question sika shoot or music kari gino shoot or mana ko de kari kana bo phange Manipur ki state kari interest no shoot or me bise is questionable loiba pot ne HPA haiba mitra mari leiba organization ko kamai no shoot on no me kun mari leiba kulum doi leiba sing to ka kamai no shoot on no haiba ki question ja lakane bo ji ki shu gi matang je palakanda BJP na haining madi kari no haiba kanda shu haiba se maram chadana tokiba shu mane Manipur tokiba shu se अखोना सूम ताजरकपद अखोना लेरक पाजरकपद उजरकपद थेंगजरकपद सु हाइबसे लेरिबा गवर्नमेंट मयोक्ता कनागुम खरना लाल हौरबा कनागुम खरना करिगुम खर चठब टारगदी मदु यासिनना बहोनबदा अखोय एग्रीमेंट अमा तौनबदु अखोना सु गायना खमायना हाइनै को मतम जिदा 2005 ता 2008 ता लेरिबा कुकी गी लाल हौबनी हाइगदरा नत्रगा इंसर्जेंट ग्रुप हाइगदरा मखोयना इंडिया गवर्नमेंट गी मयोक्ता करि डिमांड तौकीगे इंडिया गवर्नमेंट गी लेरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग दा नोंगै काप खिब्राबा नोंगै कापदि तोकरो मिन नबो हन्ने यंगमदो मानदे इन खनबदा अदु बतारगदि करिगि दमुक्त मदुगि सुदु तौनरमि बनो नोंगै काप तबा इंडिया गवर्नमेंट गी मथकता लार हौगदबा ग्रुप मी तरा मनि लेबा कुनि थोय लेबा दु कोक्सिलगा कमायना सु तौनरमि बनो हाबसि क्वेश्चन नम खकले मतम नु सु तौर मन नेंग मसे कोइ वैली जी कुकी गी लेरिबा अंडरग्राउंड ग्रुप सिंगिना मरु ओइन सु तौनरिबा सिंगिना लोइना खक राउंड कोइरा लेग्रबने कोइ वैली एरिया से अदु ननि मोइन हालिंग ममि कुप्ता हालेबा कामिंग ममि कुप्ता का कापेस
number 1 akoina khangada se honorable CLP leader aina haijaning basa su dongna mi basa maram chabra chadabra haibadu matang mathangi haidi khoi honorable MLA ke Ranjit yamna praise to jam thokan ba headline yamna phangma misak amani hai tare ne headline di ma di dum sahi ma 365 days the 364 days headline phangma misak ne aduna mathangi thorakda amtang haibiu aina appeal tawjani basa su tongnabasi maram chabra su tongnabana Manipur ki kari kana bo oikhi gidamak su tongnabano ha answer am ta pibi wa basa aingasi pre kanogi Miraj ki TV ki khutang ai thamjage okay that's why so ki question dum laksage okay yes su tongnaba kanda kauraga hekta adu tawraga losin gani ha basa madu bu kawi kari hai tare akhoi gi military session pam kamugi action ga that si tawda mi ga tawba madu yaro dictatorship ki government ni chalai be yaro ha betare hoi madu to kamaina hairaga kari politically solution porkada ke kamaina yanagada ke have to do that's another case but honorable deputy CLP leader na habi regi to the habi ri badu dictatorship ki mawongda nang adu tawde adu tawro ga na hai wo have ne ba adu adi moi matam amagi panga ta hanna bagi mawong du da ekta yadraga ne hatpa yaraga na hatta ba haina adom da pu thoki badi khande but laibi issue sida yamna irresponsible over statement amagi mawongda second tara da lotion gani and no mata kawraga honorable Amit Shah ji na hairaga ta yagni haiba sida ta sengma madu yagada oiraga di akoi lairiba BJP lengak si nangi ori sanna da private question ma yan that's why Manipur kanna bagi damak haiba tare Manipur gi crisis solution amagi damak ta yam strong over decision ama loba dictatorship ki mawong da thabak tawbasu kai de na khanbra kamai khan be si matang sida dictatorship haiba se Miraj huji ki question du ni da 10 second da loigada bane haiba si Miraj pam ta haibi over si ki possibility kai lege number 2 ni do ta kawraga nang isu tongani ba sinu kawraga nang se ta loisilo harga loisin gani haiba sibu hoi moi demand du pithokraga loisin maduna mani demand du piro ge demand du maram chade hai taragadi makoi ge demand du maram chade na convince to won change ba khangan bam change ba adu khangan bagi mahut 10 second loisin gani hai taragadi I don't know whether the Guinness World Book record na tra do 10 times Guinness World Book record chalani that's why 19 months continuously live issues number 1 kai gum ta haijage ba hoi khoi ujare so budi obi aina haijaning ba sa Manipur gi ngasi thoi ba irang sigi core issue se kari ni na Congress ki mai kai de ki thamning bage number 1 question okay core issue se kari no core issue wazada ki aina tajaning muje wazada ko hena kai khum no wazane aina Congress ka kinna sade aina haijari ba se core issue se kari no number 2 core issue sing se karam among de address tawga kamaina Manipur shanti lakadage okay irang se koi na namdre khalase hoje koi namdre habdo akoi di sensitive oiba Manipur integrity kai dana ba hona ba adugi mathakta akoi gi moi koina taliba demand sing do supi piro haiba ki commitment leiba ki damakta ne bangasi Manipur thoi bi rang chamarom da akoi di pira roi haigram ne no separate administration se no question of kari hatara negotiation on territorial integrity je koi di haigram ne ba aduna sigi posak sida irang je sangna sathaba ne ba adubu sigi process chathalo ya hataragadi ojawi ji wakhanda garam ba thabak tawraga irang solution ba yagada ga hai ba wang mayam ai puraga laksage that's Suresh precise in a last question one line to kumbiyo if Congress is ready to solve the problem in 10 seconds or 2 days how much time will BJP take BJP na di matam kam lo ning can be BJP 10 second okay 10 second da Congress solution ga hataragadi akoi di lairiba posak tu address tawdana ngaiha ki temporary means the sinaroi but time frame amada time frame je amna high lui am sensitive ke issue ne habiste me am loi khangnar bawani okay sigi posak sida hekta adu ada tawba ya ba okay me amna tawni mudi leramani 10 second haibasina prajada utchai bani ekoi na haijari basina thoiba problem sigi maru oiba sengbodo sensitive oibani na matam changani okay thank you very much matam changani haidana takpiri ai kakai mo de laksage kakai mo de laksani musi kaka Rahul Gandhi na nini da haire in 2 days the Manipur irang ji lotion be yai India ki military might say 4th largest military in the world ni haidana masi thamgre aduga ani subada hauzik lai ba wafum china deputy CLP ke Ranjit na thami ba wafum se sigi lan si lotion gi haraga di 10 second lotion be yai get now nekta namga da ne ba wai ji ni mapu ni yauri ba je India ki army chief na matam changani hairaba India ki Union Home Minister na it will take time hairaba India ki Prime Minister Narendra Modi na Parliament ki floor da masing matam changani mamang su matam yam changi in haiba Congress da karamba wisdom da akoi ki 10 second da lotion gani daga 2 days da lotion mangam gani haiba ki akoi ki wisdom se kamaina no mayam dam convince to Miraj nang hang ni ba question je pung chatek de changi da okay ai sum khan da pung chatek si Miraj ai pa thok ko numit kuma pani gumba zawang no ngani ko mase
यामना सेंग हायदे ironically sarcastically हाइबो वा अमनेबा अदुकी मतिक थुना लोखनगनी हाइबनेबा पुंग चाट्रेट लेबो चंगे गइसी नंग दु कुइमले हाइबनेबा कुइमले सि पुंग मंगा चंगदबु दु पुंग 10 चंगे 3 चंगे 9 चंगे हाइबनेबा aina tajahubuda if I have not mistaken honorable deputy CLP leader Ranjit hagibase second amada lotion ge haibu rungane khali second ani ju oiramoi second tara ju oiramoi second ama tek lawum da lotion ya pot am ta lei pote haiba ko adu de magna haini haiba magna phongdok pot che masi yam sarcastically ironically amasung satirically ma masi haiba pot amane haibidi kuimalle thuna lotion ge haibu oigani hajana idea do ma lowi ko da in thamjage ko ai ngarang aina ngangi bodo in tajo bodo ai sport ta leibani na second number lotion ge haibagi pot tu ne na I lowi haini bodi yam kuimalle 19 months se mi je adukin mati ware loire haini leitre masri da asya shoba asya ware ba mi pung kujimak shoba Manipur lady mipung kudimak asugumba say tare kuntakpagi matunda sigumangasi tweba togdok haibadi khwaidagi hena nomogi suraga zaraga taliba midagi hona ina karab kunna paisa paiba miyoi bog yauna mi khudimaki shoktaba leitaba asigum iran je 19 months sang baiba se mase yam sathina sangmallaba yam sathina kuirwa wafam duda penmandadana masidi second number loibe yabo wani haibadi yamna thuna loibe yabo wani na yadom thamjage aduga atopa amana haiba potsing si masigi matanda kamai tong lege hai kanda thoiba thogok si kanana thon bano haida gadi ngasai ai inaw na so hangi ko koi gi ngasai hangi matamda kari haigi ga matamda masigi thogdok sigi matangda core issue si kari no masi kanana thon banoi base masi BJP na thon bani chama da chama kamain tholi masi the demand for separate administration kanana hori BJP ki MLA tara taret amasung makhoi da support to what taret na hawakan the 12th May 2023 da masi 7 BJP MLAs and their supporters masina press statement ama thokanda thokibani 12 May 2023 abase 3rd May ra thopani aduga 12th May ra thopane ba BJP ki manung de yanadaba BJP ki manung de gyan tanadaba separate administration natraga union territory natraga kari tawdawadi Indian constitution ki matungina state cabinet na decision lowaga adu tawwa ada tawwa lengthy process ama lei reba ai constitutional expert natabani na adum dadi yamna ka hena sanction jaro sin ai common man amagi knowledge ni adu BJP manung de yanadagi BJP ki MLA taret na separate administration hawakba makoi support tawwa adugumba ahum mana srain tawduna tawum matamdagi akhoi BJP ki manung gi wadagi asugumba ngasi thoiba thogdu wa thok wari makeup miraw kon nang ba khuni makte BJP manung imung de yanadagi manung de yanadagi yanadaba lamhen ba yawra kasu BJP gi mapi mapa oiba singna warak gote mangam dagadagi amasung ngasi mokta kari action lawkhalage ba separate administration tali union territory tamde yauri BJP MLN Paulilan Hawkipna in PTI the people interview amada 3 union territories legedam na kari action lawkhalage ba tha trantam jibu action lawkhana matam leitabra ba ain thamjani poche aduna thoiba kumaksi separate administration oigera 3 union territory ki theory si oigera any labor port khulimakse masi BJP ki manungda BJP ki yanadabadagi thopani adu loina na lairiba atai BJP ki core committee on separate administration movement ka da moi joint meeting na tawduna akoi gi MLA sing yawga tribal apex body yawga CSU yawga masi mayam ma tawgi bi date tarik mafam matam loi lere aduna ainang hainingi badi hairiba pot ngasi Manipur thoiba langiba khudingma si BJP gi adugumba manung de yanadabudagi thopani loina BJP gi manung de yanadaba se atopa community da aduda ya lairiba miyoi sing da natana honorable MLA minister sing da natana valley da lairiba BJP gi khoi gi tampak ka lairiba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ BJP ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯅꯕꯤꯌꯨ BJPꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯣꯏ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯀꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯋꯥꯇꯦꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯐꯣꯂꯣ ꯈꯤꯇ ꯂꯥꯛꯆꯍꯧꯒꯦ ꯈꯠꯇꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯤꯠ लाउना नमकांदा हाइबगी वाफमसी प्रैग्मेटिक ओइना लौबिब्रा अदुगा मसीगी थबकसे सुमाइना नमफुदा तौबजे डिक्टेटोरियल ओइ हाइदना अखो बीजेपी माइकेदे हाइबि मसे डिक्टेटोरियल सुंगोइ ओइदे यामना डेमोक्रेटिक ओइबो वानी हाइबो पोचे मरमदि करिगिनो हाइबो मतमदा ngसाइगी साइन तौनगिबा सुगी एग्रीमेंट से अखोनि इदि आई मरकसिदा खितंग हाइदोगा मथमजगेबो 1920 दा थोकिबा 30 दा थोकिबा 1950 दा 60 दा थोकिबा पोट मयाम से ngasiगी पर्सपेक्टिव तगी येंगबा यारोय हेबा ngasiगी थोंगिम दा थोंगान दा लेपगा आइगी इपा इपुना वांगा सारंबा दादी थोलंबदो मतमदि कंटेक्स्ट दा सुम फुट अहुम मरी वांगबदो ngasiदी लंबी वांखलपै मतुंगिना कमाइन तोंगा साम नेमना सारबिनो हाइनरकनेबा मतमदुगी कंटेक्स्ट दा सुजे दरकार लैबदगी तौगिबनेबा मतमदुगी कंटेक्स्ट दा सुजे दरकार लैबदगी तौगिबदु ngasi मियामना पामद्रे नतगा मियामना याद्रे अदुगा सुदु हुजुजि पालिबा सरकार सिना लैरिबा बीजेपी सरकार सिना सुगी ग्राउंड रूल सिंदो निंथिना चलन बंगमदबा हाइबदि सुगी नियम सिंग नीति सिंग मदु मतंगदा आइना याम सांगना मुक कनो थमजगसु को मंगोन दि यावरिबा केम कराइ लगनी खुजु खुलाइना कमाइन तौगनी गेदर कमाइ ऑर्गेनाइज तौगनी हाइबा मया मोइदा हाइरि फ्लैग पाइबा यारोइ ngasi flag mayam ama sai ahum mari iran gi tholapodagi flag mayam ama mafam mamung kuding tagi uri masi gi sugi ground ru de yawi ne ba ko adu blockade to wi yaroi lambi thingba yaroi uniform selaga atopa jaga sing da ayaba yawdana chatpa yaroi ga highway mayam se control om to torok ne ba masi control to dagi maram do ai haijara ke ba ko akhoi gi siri Amit Shah honorable home minister da SS Haukipna Chairman United Kuki Liberation Front na mana to wasu group to yawa sigumba chairman chine iba matamda hai ba kai haina haigi hai matamda letter sida affidavit su leibani mayam chu dum thengna biramani masida akhoi gi party manungda haina bagi matungina yana bagi matungina district council gi election da 2015 da candidate manga haina kahle माने इरिबे लेटर निको अदुगा लोना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन 2017 दसु अखोई श्री राम माधव जी के हेमंत विश्वास पाली माना हाइबा सिगा अखोई आइगी ऑर्गेनाइजेशन सिना मतेंग पामदना नखोई पार्टी कया अमा इलेक्शन काहनगी हाइना सिना ताकपदी सुद लेइबा अदुगुंबा मिलिटेंट सिंग सुद लेइबा मिलिटेंट सिंग एक्सट्रीमिस्ट हाइगदा टेररिस्ट हाइगदा मखोई अदो निथिना लक्षणबा निथिना अखोई थंबा नोई कैदौरी हेंदोपा याई यादेना ग्राउंड रूल नतगा जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप का लेइदना मदुना यंगन तवी महुता सोना कने यानरगा बोत मतेंग पांगुजना फ्री थारुदगी सुगी अहान मतमंदे याम फजना कंट्रोल तौदुना लेम पोतो हाइबे सिंगसी तौबु मत तौबुदगी दि ngasi मखोइना मपान थोलक्तना मोगी फिरान थेलकपनी कोइजत चलकपनी मसी कईगुंबा खयमना इशू एक्सटेंड तौदे गरी करिगिदमक्ता हुजिबो पैसा थारिबनो डिजिग्नेटेड केम करिगि हांगो थमिबनोबा ओके मखोइजे अदुगो हुजिकि पॉइंट अमा थबिगिबा ngसाइगे हाइबदो अदुमा आई मिराज ताइबदुमा आई खुमजगे अदुगा मसीगी प्रेमबल दे याविसे will abide by the constitution of India the laws of the land and the territorial integrity of Manipur हाइबनेबा हाइबा territorial integrity of Manipur से मतंदुदा सु तौनरिबा कांबु सिंगसिगा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नाकनी
India Constitution chanagani haibase mek cheng yaw wafam neba adubu aina tajabada che document mati hujik se mapandam da thoroktre public domain da aduna RTI tharaga hangdo mangaire hangnabu su wonari adubu aina akhoi hogiba matam khargi mamanga bi July gi 2023 do oigene na khali madugi link tung hangai dai por pani na sidi link tum di portre masle phone gi matam da akhoi mase sangai express to su duga sawaka manaba mi yabre ko tai haigi matam da ai matem ta koto je ke ko yani ko during the meeting the UPF and the KMO reportedly urged the center to withdraw the clause for safeguarding the integrity of Manipur in the Shu agreement, which the center accepted and begin talks for separate administration. High potse public domain document document see public domain report aduna high potse la lagadi lalen sendo kadavneba akhoi su nunti gi khabar pajaba moina tari kari up to date kari kari legi yengba moini yengba ngasi mo pada high basi accept over hai base tawba leite na Manipur sarkar da masi sendo pa thenadri tarigum leiragadi ai madu su BJP gi wangang leidagi madu masu lei khre na taga leite ha bidum su pami na asi matang na verification su tawbe dia thank you very much kaka ai wang ma yaun de le jabani adu bo ai time single limitation le bani na ai mathang gi round dum lak sake ai mathang ji ai khoi oza senior journalist lak sake aina khoi oza da lak saning mase mapung oina analogy makak oza ina pukhachaning mase mamang da 2017 gi mamang ji da congress government ki yam chawbe issue ani khak leike amana economic blockade ansam united naga council na toba even ekhoi united naga council gi matam gi president gaidon kamai fawa pharaga ekhoi gi thambagi wafam leike matam da aduga economic blockade chi yam sanga chadagi adu lotion ngamgi de but BJP government la akanda in just 24 hours ta madugi irang do resolve to ki habatai maduga iwena na chahi hena changiba coffin protest Chuchanpur gi watho madugi coffin protest amuka BJP ni yam tien matam da resolve to ki now hojik lai go wafam de amuka BJP ki political dispensation manungda 19 months in sangsalak lava irang ama Manipur ki all communities have tare yam heavily affected tauba adu miyoi lising kaya da impact piraga masida achoba China fauriba sugumba irang ama khak hojik population na leibasine masi ngasai ke congress to BJP gi matam da leiba posak tuga hojik maka congress ki maiki de amuk thami wafam na irang si opposition leader Rahul Gandhi na ni lotion be ai amasung hojik second da lotion ba haiba ofam jine masi rhetoric oina thambo oiraga jo masini imply to riba pochi yamna thuna irang si lotion ba ngami amasung lotion ba yai habi ofam jine aduga haiba irang si lotion ba ngamdri ba gi maram kari gino amasung BJP gi luching ba singna home minister na prime minister na haiba irang si matam sanga changani haiba sina kari dagi ne na khanbi ozagi yang kamai thambi be masi Manipur ki issue haitare hajuk thoiba violence hanadi icham chamba oina urambasi hajukti icham chamba oina uraktaba haitare masi yam icham chamba class amadi oidre communal class ni na hanbada ubugum khoina ugi ba haitare madu hajukti masigi mami simu oiraktaba ada union home minister masamang nasu khoigi Amit Shah na masam nasu adum ahan bada masigi horok bamatam haitare ne sigi balance horok bamatam da adum hai gi basi se midai na khoi ST demand gi masi lakpani aina admana sagi high court ki directives ma piru badagi masigi sparking point se aduda oiraga irang se horok khibani maduni na hai gi madugi matung akhoi July session sida parliament ki ada session sida amuk haibase external aggression leibadagi adagi drug ki kari ki mayam ama sumaina leibadagi masigi irang si tholokpani na amuk haire aduga ngarang nan ikui kuidana amuk hairakpasi sidana masi terrorism natte masi purup ani gi marakta thokpa communal class ne na amuk haire aduna Lansi loishin mangamba center gi government and haidare masi bawda lansi gi root cause ning thinan leina drabra habi gi chingna budo khoi da phawe
masigi sina maram morakanda lanse losinba ngamdribara haidi si issue am laitari issue digi root cause si jagi fajana mun analysis tawro matungda masi kamai to losin gadage yasine yenga kadauba semak kadaubudu ngasagi aikugi ST demand roni amuk su hairamba adagi external aggression amuk hairakpa adagi communal class si khogi phurup ani gi makta thokpani mu hairakpa sina masagi center ki perception si aswai si sida sabyet na ba chamam na ba leiba sina maram kanda manipur gi haujuk ori violence si losin bang gamdrabra haiba gi chingna baduni ada masagi su gi matang amma ngasai panagi baduda aina haijaning bam khagle su gi policy si manipur government gi policy natte seng na masidi india government policy ni aduga manipur da matam maduda BJP gi lengak lerambasu Congress ki bu oirasu suje dum tawkhine that's why manipur government si sungkhang khangalam dana 2005 ta assam rifles ko tawraga moigi loop kharaga dum suje dum tongraga leigrabane after all masi film se yarakta dana tangai phadaba mafam ama tanja ama lakpadagi manipur government se signatory oina yahon bane ba sengati masi ki policy se aikoigi manipur government ki policy nate india government ki policy ni aduna masista manipur government na masi yauba yaudaba adwai da moina yaningasu yaningrasu adum namdara dum tawgidobagi mawong duneba leiri sidi aduna masini yam luri base handak aikoigi Mr. Biren aikoigi lengakna suje manipur gi oina aikoigi side gi manipur government gi side gi withdraw tore aina lauthoi Langto matung sida handaki February thasida sugi ngasagi magi matam si haitare nako matam si loibsi makhatana agreement se sign tawraga formally sangdokpagi wafam dumadi aju phawbagi oina aikoi tadre paw leitre adubu masi sangdoktre hairagasu su si sanadra na hairagadi masi haju sidum chanari ni yingbe ai sanai han lowganeba madam suje sangdoktre formally magi tawum thokpa magi rules tuki matungina agreement se sign tawnoraga sangdokadabasi adumakti tawnadre adubu aikoina uriba ground da uriba film si yengagadi suje hajukse adum leiribra haibagi wangsine ba laisi aduna swai matang sidadi ai manipur government amasung adui hanagi BJP lenga nadra congress lenga haibasi ai blame doktor ningdi maramdi masidi manipur gi policy nate manipur na tawba nate ade center na namdana tangai phadana tawhanbada manipuri si manipur sisu hariba mafam sista leiba hariba underground ne hariba natraga militant ne hariba mokhoi gi loop sing du manipur da base soba ngak to oibedugi tangai phadana signatory amu ohenbani haina ai loi sida matang sida wahang amdang laksani muzi suspension of operation je kokila lobu singa tawnarapasi da preamble da masi constitution aduga law of the land ngakpa manipur gi territorial integrity protect wa haibagi wafam mayam amadi yauri adui mathakta national highway ga nakna mafam singda leitaba international border ga nakna mafam singda leitaba haibada chingba wafam mayam am yauri adugi moigi security gi allotment khulai paibagi code of conduct mayam amadi maduda palli tawbatabu madu on ground kadai fawwa aikogi efficient oina effectively madugi rules mayam du ngakpage habasida acho wahang amu oi wazada ina laksani bo wahangna taseng namak suspension of operation with kuki militants masi manipur gi interest not in the interest of India manipur gi interest masi mahi yan gibra masi kana ina lobra natragana masi gi maramdagi problem mayam ma thorokna maram oi ina lobibra oza kari mai kamai yes manipur gi context yengadi masi artha yawdaba mari sure lengdaba tungtong toroidaba makhakni na haininge ai ngai haitoni haubududagi manipur si tangai padana yahon gibani manipur government na yaninga su yaningdra adum tongtong lehrabneba aduna masidi manipur gi oinadi mase sungkan kanadaba makhakneba aidi tawham thokta ba haitare foreigner sing ni haiba miui sing masak mami khang khangna ba ngaktani kana kana na do ai panjadra ga sumamang da yamna pannagra ba makhangni asita chin state ta MP oiramba miui du manipur da laga manipur da citizenship piraga lalo lubam linkhalaga aduga amuka su tongna ba haisibu masi tabada yam wa ba haitare ko aduga makhangni marudana te
लेरिबा लालौलुप सिंग मनुंगदा खोगी खरदी मणिपुर दा बेस तौबा मणिपुर की मी सिंग हाइदे मणिपुर दा हाना लेरबा कुकी फुरुप की मिउ सिंग लुचिंगबो ओइरगसु खरा अतोप खरसु अदुम यावरेबा हजु ममिंग पंथोकपुदु नुवाइताबो वाने मणिपुर की हजु जिक लेंगाक त लेरिबा एमएलए सिंग सिगी मरक त लेरिबा मखोई मखोई की नुबा सिंग हाइतारेने मखोई सिंग दु कना कना नो हाइसिदी हाइबदा अदुम अदु इसिंग सेंग इफोंग फोंग मी खुदिंग मंगना लोइना खंगबो वानेबा मखोइदो करम लालहोलुप नो कदाइदगी लागा करम मतमदा मणिपुर लाखी मदुगा सिगी सिसिदा मखोइना कमाइना खुथिंजरी हाइबनु सिंगबसी मसी अदुम यामना मसी येंगुरगदी यामना साउनिंगबा समोय सोकबा हाइतारे अदुगुम ओय अदुन सुजी मणिपुर ददी सुंगान कानादबा लाइसेंस टू एक्सटोर्शन एना हाइबे मसी मसी सिडी अरानबा तुबसिंगदु मखोइदा लाइसेंस पीबा चमनेबा से कांग्रेस की लेंगाक मतम दसु नेशनल हाईवे सिंग दसु मिलिटेंट सिंग पैसा खागी दबरा नंबर 1 सुया लेप्तना खागी चाप चाना अदुम तौई हौजिक सु अदुम बिरेन की लेंगाक लाबा मतुंग सिदसु अदुम तौई इरांग थोसु तौई थोक्त्रसु तौई हौजिकती पूरा सिगी मतम सिदा अवोनबा मखक लाइसिना अमुका ममांगदा कॉफी कल्टिवेशन से खरा लेरमबदगी हेना पाकथोरकपा सिगी फिल्म से लाकपसिना मरम बरकांदा मणिपुर गवर्नमेंट रिएक्ट तौरुबगी ओफम मसु लेरी मसिसु खोई महुमदा सैना थिनबगी ओफम दुमसु लई अदुगा ngamjung moidabada kari tawrurino aina haining basu layeboko aduga sigumba phibam ji lakchin basi matam jana laksil hobu chummi suji di yani makai di adum tawdabana adum pharani miyam gi ngadi masi khwaidagi phaba lokthok ba habsi khwaidi phabane adubu masi center na di lokthok ningamoi maduna maram morkanda suji sign makhata na sign tawno de hairagasu haujuk phawba chak chahingna ba phimo amada len basi masini suji makhoina su militant sing haitare su militant sing si sinaraga masi da chathar khiba miyam so dum haire masi so dum haire sini proxy war makal ama oibra haibigi jingnabsi miyam manipur miyam da phorok pasi yam kuirabane madugi mamisu adum tari yeboko ozana panbiri si yam ayon interesting oiba point amaka ayon da lakpaje ngasai gi suspension operation gi ground rules miyam da lady boza ko ground rules de extortion to we are roi me adu ke clearly ire masida extortion to we are roi adu even highway manakta junction bagi khot bagi masi ofam sing yam clear oini ire adu extortion to re haidana extortion to bagi receipt copy mayam o viral over different time frame adu ngasi fawda sugi ground rules se violate tawre haidana mokhogi mathate action natragana punishment lawkhibagi report kumba oza layina lower kama yeng mesigi mayam se adu ergadi what is the meaning of those ground rules si kama yeng bioza swaji de ne yam luri se bhut sana bada khogi lotion mam khangda baido hojik tawri se BJP ki central government sina bhut sana bada lotion mam khangda badu ne legi film sidi ado ai se congress amusu BJP ki ofam dudi ai so nate ai animaki ai favor lozati aduga hariba su tongrambu yaningde haibse ai dum haijeresini adu congress ki matamda ground run tugaraga extortion mayam ma sathagi haibsimbu adu mayek sengi si adum kudam chagdom adum butukba yagado bawani aduga BJP ki matamda BJP ki lengak se center da lakraba matungda amuk sigi oireiba scenario ngasagi election gi kari gi mayam ma leiba asida natana number 1 aikoina uba haidi miyam nasu haiba haitare haiba se Manipur की issues है center द ख्वाइद की कोकचोक पर issue में खंग नेबा मसागी Manipur की लालोब की issues है अतई लेरीब सिंग अतई लालोब सिंग सिदी NSN के हारसु अदगी कुकी सिंग के हारसु सु तोंगलग अदुम लई NSN के हारसु पीस तो अदुम जत्रग लई असि सिदा Manipur तंपाकी लालोब सिंग हंद खतंग अमखक स्माइल तोदना पीस तो की लंबी जुद लाकली मसि जो अफब खोंथांग अमनी असिगी ममांगददी मसि ख्वाइदगी हेना कोकचिक इंडिया गवर्नमेंट दा कोकचिक एरिया am खप उइबदुर मसि कमाय तो लुसिंगदी यंकदा सु मिलिटेंसी मतम सांगदगी सिनादुना लाखरबनेबा अदुना मरम ओरकांदा हजु मियामना हारिसिदी सु मिलिटेंसी सिनारगा मितै सिंगी मथक लांदा हलगा मसिद तंगाई फदना ngसागी तंपाकी लालहोबा हाइगद्रा खिदंग मसिसु हाइनिंगदबनी मणिपुर की लालहोबा हाइबा दुना हेनाबदी सुनगदो माले अदु मसि तंपाकता लोइनमक लानी मतम मदुदा मसी ngसागी मसीगी इशू से लालहोबगी इशू से याम लाइन लोशन मंगमगने न पारुबा अदुगुंबा अंकम खोप मालेबा मदु खोलुरकांदा हौजिक ओइरेइबा फिल्म सिददी मदु लाक्सिनब होनरुबदुदगी ngasiदी अमुगा लाक्सिनबदा वारगदबा फिल्म अमगी थाकता हेंगलखरेबा ओके
asina marum kanda masidi number 1 but chana bada lusin bam khang da chana bada hajen ingi se masi area sida ne ba okay oza thank you very much am marik chumna thambire aduga different political dispensation animakta masigi oiba achauba daite lei amasung accountability lei haba wafam amadi yam chauna mayek singna phambi thambigre kadai wai de show have du musu yam mayek sing thamgre ai das rest laksage das rest aina makhata ba question hangdringi mamang da ai matang dang pizage haidare tentak na ekoi kaka imona hangkibo wang singduni mapoi point ani da ai lokhochage han bada core issue kai no haibadu madi ai na hangjage khanbani tawbatabu main oiribaji masida kanana thonbano haiba taragadi hojik leiba crisis kanana thonbano haragadi it is BJP haiba madugi wapam duni kari habidingi ani subada ngasai ki UKLF ki ngasai ki leader ki affidavit amak ngasai ko tawkhibase masida home minister Amit Shah and then Assam ki chief minister Hemchandra Salam makhoi gi makhut yawamba haiba tare Manipur ki election da even BJP da favor tawraga ADC election da kahni hiba and then ki assembly election da moi mateng panghi wafam sini ani subada kangpokpi gi correspondent amana gi through the reportedly UPF amani ke no gi version da thami wafam si central government da urge tawra matung da moi ne yare Manipur ki territorial integrity protect tawgi wafam si omit tawgi wafam sini kamai ying bi wafam ahum si ai dhamsage Miraj matam kitang logjage hojiki ahanba question oibire ba BJP na core issue si thon bani habra kinoma okay hojik leba crisis se thon kana thon be no hairagani aina hangjabadu da ko jana BJP manung de yanada badagi thokpani habra degi manung de yanarakta badagi thokpani okay ai kanom dhamsage sidi yamna kari haidino khangjil laktre da ka seng na haragadi kenoni nga thong ba sagraga nga du da maru du phajana malaudraga maru man pangibudu bujari da sum tainagi haibagi wafam ama yawa male BJP na Manipur gi rang se tholle haibasa se hari ji kaino hangona kuki da micham hat pajidi kamai tongdina hab question ma ngakani kuki lalauba militant group singa micham halisi BJP na halu haibagi halle haigadori braba number 1 BJP na irang tholle hairisi BJP na drug thingubagi thoi haiduraba BJP na border fencing tawbagi thoi haidura BJP na FMR script tawbagi thoi haigadoribra BJP na reserve forest kanabagi dam honarubagi BJP lana BJP na thole haigadoribra ngasi sigumba yamna daita yawdu wafam haitare ne Manipur ngasi thoi be irang sibu political party amna thon mani haiba taragadi daita yawdu widu haiga nate yanada badagi thopani no daita yawdu widu di sigumba language sidi sina aina haijari gi aina nang wabu client daita yawdu haidu BJP da na abi warte na so ke no to bi wa ai kan jam haining ba hayu ya ba so haina se politely jana haina se ba daita yawdu wa phang gai di kari no sinida that's my kari haidar adu Miraj na su control to adu nata da na sum pang ang na de ko ai na ma adu ai still no adu na se from de da daita yawdu wa phang gai ai karam da hajar ke sana nga sai ngang budu gi hujiki pan ba line du ne da ai na hajar the only line du ne adu ya kan kai di hayu line ta de bai am ta adu zana jo personally ju khan bi no na hajar di wai do sa ba na hayu Manipur na sim mai sai BJP ne thon mani hai taragadi adu wai du di akoi di kamai na ta ba hoina adu dum sendu piro ya ai hajar se sidi ta sing no politically kano ma tawrabra ha bi question ma khoi da la ba sidi politically kanoni politically politicize tawgi kaino ma la ba nasi Manipur de thui misam hali se kana no ha bi sibu BJP ne misam hat prawa BJP haujuki single line je no single line je let's akoi kau thui je hai gi line je Miraj Manipur ngasi thui bi rang je why shui ba yam tho mane ba BJP na thon mane hai ta ga Manipur prajana kari khan ga ge ngasai kakai mo gi ofam da ina ko tawraga dasur sam panjadingi je akoi gi BJP gi MLA taret na separate administration tali machine thon bane habani makha tawi Manipur da Miraj ki sagai je mi sawa le re ba mi taret na hai re di Miraj ki kori sagai du loina mak yad re hai du bro na ta ga taret du yad hai du bro BJP gi taret hai du mo je platform ne ba madu my personal interest ne ba akoi ye honorable respected president BJP ki madam Sardan already che thagra bani se kano da July da warangani aina soi kano hai da nixing de ba July 2023 da action lokhan ba ai wa ta hajar ke ba BJP ki MLA tare tu no soira me na lai hori ba BJP ki hujik lai ba MLA sing Manipur ngai jidi side mo ubidri du kari gino honorable chief minister Manipur ngai sidi BJP on ubiga to ri bra mo si ha ro BJP thagale ngai du ne ba lai du
BJP के MLA तरह की दो that's their personal interest अखोई ये वो statement हम जो कोई थम सके बा Honorable Home Minister Amit Shah जी ना कोकोमी का उन्नब कांदा कोकोमी की representative सिंग उन्नबनी मसी की पहुंचे 26 August 2023 दा कोकोमी ने फोंगी बमले no separate administration आज अमित शाह ना हाबी रहे ना नो रे बदो डिमांड तो बुद्धि तोमिंग तो जैसे ना मिराज पी दबो दुने मरु वेरी मणिपुर काय के पोर्च कोई के हम तो लेते है जने ना कम क्लियर होइन हाइजरी से अदुना बीजेपी में हाई बदु दे नुंगाइ जते तसेन नमक सिदी कोरिसु नथै बमाली तसेन नमक ताइनबम खंगदबा थिंगेला ताइनबम नमद्रग नसिको न ताइनबगी मौंगनी मणिपुर नसी इरांग थोले बजदे कुकी नार्को टेररिस्ट ने थोन मने हाइबसा मणिपुर की प्रजा न खंगी अदि इंटेलेक्चुअल पर्सन सिंग न खंगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग न खंगी बट पॉलिटिकल पार्टी खरन मसिबु हाई दनम होनबदा अकोई बीजेपी द लंगसिनबा अदुगुम बोम मनी ना ए हाई थमजगे ओके तसेंग अदुगुम मखा तारकपद मिराज यस साइगी कांगपोपी कोरेस्पोंडिंग दो याम नुंगाइ दुरिसि डिस्कशन याम नुंगाइ दुरबनि होजिकते फजन अदम पुजरगे हौजिकी correspondent कांगपोपी correspondent ना हाई रिसा क्लेम ने that's their claim एके मिश्रा को मैम ने खंगबिरबनी अदगी अकोई पुरी अकोई आईबी की को ओके एके मिश्रा ना अकोई की कनो रंगनी इंटरलोकुटर रंगनी वर सुगी को सीधा मानो उनबसी series of discussion series of meeting टोकरे आई थमजरके 10 November 2023 the Kangpokpi sorry Suchanpur 11 November 2023 the Suchanpur 22nd January 2024 27 July 2023 8 February 2024 जैसे लोइना उनगरबनी सीधा अमत लेते बुझे की वही तो प्रेस में हम लोग फोंगिने बा उनबदा सी हाई ग्रेड तौरे आईटीएल को उनब कोटु उनब लोइना series of meeting की लोइना अयाम बसिंग लोइना प्लेस लोइ फंगनबा ngaतने बा अदुगा हौजिकी कांगपोपी कोरेस्पोंडेंट है भाई DIPR रजिस्टर को तोरम तो मान दे अदुगी तो अदु तो पाई ले ग्रेबा कोई की कनो ना कांग्रेस की कनो सिंग पॉलिटिशियन सिंग है तारे वंगांग लोई सिंग मरु होइना कांगपोपी कोरेस्पोंडेंट की पोर्ट टू क्लेम ने दैट्स क्लेम ने बा मदु गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर नते बा अदु दस कोई लक्ष्य की मिराज अदु की मतुम से होजे की ओजाना हाइबी देबा कांगपोपी कोरेस्पोंडेंट की मतुम द 16 October 2024 की मखोई की ITL ना हाइबा म खक्सोय को यिमिन से यस सीधा करी हाई जाए वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन तो याद रखे वही सानरोय हारी ने अदुगी कंडीशन दुने नंबर 1 करी को एश्योरेंस पी गिबम त लैते नै हाइजे इंडिया गवर्नमेंट नेवर गिव एश्योरेंस अदु एक्सेप्ट तो किबल लैते इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट तो मंगते नान सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पी नि मिरास को सिगम लाना कनोगी न्यूज़पेपर अमगी कोट हाय तारे यम लाना चटकुमसी सिगुम याम सेंसिटिव ओइबा पोर्ट सिदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल एकदम थोरकनी शू तौनबा कांदा एक्सटेंड तौबगी नत्रगा लैरिबा टर्म्स एंड कंडीशन लोइन मो ओपनली अखोइ लोइन खंगनबा गातनी सिदी को ओके दैट्स नाउ दैट्स वाज द लक्षण हिस अतै नते ngasai कांग्रेस की न थमग्रे वाफम एलिगेशन हाबा तारे मदुगी एलिगेशन दु युफम ओइरगा बीजेपी ना हजिकी UPF अमसुंग केनो की वर्जन ददी मखोइना हाइब वाफम जे अर्ज तौरे मतुंग द एक्सेप्ट तौरे हाइबगी वाफम नि मसिदा बीजेपी ना सेंगतोक हाइबा तारे मसिगी क्लैरिफिकेशन अमदी पिफम तो ए न खनजे अदो ngasiगी प्लेटफॉर्म से सिनरगा अदुम बीजेपी की दायित्व लेबम से मोइना अदुम सेंगतोक पिरसु केसु मिराज कानूनी दा कई हेबिनी आई सेंगतोक प गाय दुदी नोइते मरम सेंगतोक प नते अखोइने तौगी दबो पुतु केदुक सेंगतोक तुनो तौगी दे आई तौदी हेबदुनी मरुइना ऑलरेडी आई डिफरेंट टीवी डिस्कशन सिंग जो हाइ से लेते बा कांगपोपी करेस्पोंडेंट की अदुगम न्यूज़पेपर की कोट तो कोई मसक खंगदे कांगपोपी करेस्पोंडेंट जो मसक खंगदे दे आई तुने एडिटर सेनमा DIP तौब्रा तौदब्रा जे प्रेस तले बिचनाउ सिंग ओजा सिंग ने खंगमनि अदुना प्रेस की वही हम कोट तौरगा मणिपुर द मई चांग बगी ताप बांग लाउना अदुना पुथुवा लगदि मरुदि तसेन पॉलिटिकल एडवांटेज लौबनि नै हाइजगनि सुगी मतंग दा सांगदोकपसु लैत्रि हौजेक अदुगा सुजे फेब्रुवारी द लोइख्रबनि एक्सटेंड तौदबगी मरमसि मणिपुर गवर्नमेंट अनिरक हेना कोई हाउस रिजोल्यूशन लौरगा सेंट्रल गवर्नमेंट थाख्रबनि सुजे ब्रोकेट तौबियु सु एक्सटेंड तौबिगनु अदुगी मथक्ता कोई स्टेट टी ऑलरेडी विथड्रॉ तौरे हाबसे बीजेपी लेगांगना ऑलरेडी थाख्रबनि अदुना आइना सुम खंजबदा सुगी ग्राउंड रूम थुगाइबगी दमक्ता सुजे एक्सटेंड तौरक्तबनि हाबसे मसिमदि आई थमजगे ngasi अदुना सुगी पोर्टसिदा होजिकी कांगपोपी करेस्पोंडेंट की पोस्टमा लागा मदु कोई गवर्नमेंट ने याग्रेगा हाबसे मसिदि तसे नंबर रविसनी दिस इज 100% इनकरेक्ट मसे अचुम मत लेते मदुगी लेजिटिमेसी लेते मदुगी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेते मदुगु माहाइबो कांगपोपी करेस्पोंडेंट की सोर्स तु जोइ हंगजगे ngasi मदुगी सोर्स तु करी नो हाइबो अमता हाइबियो हाइबसु जोइ कांगपोपी करेस्पोंडेंट ngasi नोटिस विंडो की थ्रू दे हंगजगे अदुना कांगपोपी करेस्पोंडेंट की वरीज मै यम सांग हाइनिंग दे मिराज को अदुगा मिराज अदु मखादने आई वहां फॉलो अप अमता लाक्स होगे अखोगी खखतेना लाक्स होगे अदु कइनो वहां जी यमदि लेइबो अदु ngasi की
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯗꯦꯠ ꯋꯤ ꯒꯣꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯨꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝ 13 ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈ꯭रे ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ 2024ꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯥꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯉꯥꯛꯇꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ 13 ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯦꯅ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯕ ग्रुप तो ममिंग पल्लरोगे नुआइजे पन्मुदी पल्लगे तदम केने हाइब्रा यूपी हाइबसे म्यांमार मचान लीडर ओइब ग्रुप सी नसागी तमोना हाइदु चप माने म्यांमार एमपी ओर मिशक काजी मणिपुर जिदा इंडियन सिटीजन का ओहेलगा म्यांमार मचादु कमाइना सु तोंगरमि बनो हाइबसे यामना क्वेश्चनेबल ओइब पोषक अमनी अदुगा मसिगा मरी लेना सुगी ग्राउंड रूल ठुगाइबसे मिराज ngasi ai list masa amtang thamjage kanogi ekhoi South Asia terrorism portent haina ma lei sigi portent sida miras Manipur ge extortion related incident in 2008 haina report ma lei sida kuki ge leiriba kari haitare maru oina kiare moi gi group yam gi haitare ne si punna makoi gi 2008 makoi gi case out of 47 akoi gi extortion case leibada 21 case kuki gi su tongnori ma group sing gi makhada makoi na paisa khaiba gi national highway port ma yawe kangpopi da direct ata kakoi gi kangpopi check post makoi gi oiba toll tax ga hangjala bane sigi post da sarkar na kari dogi ge 2008 matam da ground rule je pura thuai da bra sai pon haidra मिराज ने याम फजन में एक्शन अपन मदो एक्सटॉर्शन तौबे यारो अदगी पैसा लंबी नेशन हाईवे सी तौबे यारो जी क्लियर कट यारो मने 2008 की मक्यू की एग्रीमेंट से दाइटा है ट्राइपाटाइट ओला मटुंगा सीगी पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट मटुंग तुम लेखरी ने बसे आइना नते बसे साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टेंट यारो बने विथ ऑल द रिलेटेड प्रूफ एंड एविडेंस है तारे ने कनाना तवी कनानो करीनो है लो यारो बने अदना सिगुंबा ग्राउंड रूल ठुगाइबे वासे टॉक से मिराज क्वाइदगी मरु ओरिजा सु तंगरमद्रगदी सु गमुदनु ग्राउंड रूल ठुगाइ रोइबा सु तो तक्सिलुबदे ngasi सोइबनेबा अदो अना हरपदा हाइबदो that's why ground rule ठुगाइबसे it is obvious congress की political dispensation matam dasu ground rule ठुगाइबगी मदुगी evidence मैम अमदि लेयबा जामाना बीजेपी की political dispensation matam dasu ground extend तौद्रिदन ओके अदो how extend तौद्रि ठुगाइबे 2017 दगी हजु फाउदी extend अदो अखोय स्टेट अनिरा withdraw तौरेन थारे नसे ओके विड्रॉ तौरे ओके आई कांग्रेस थमजे वहां लाक्से खिगे आई मतम फसन नो तौजरी स अदु आई that's was the question that's was the question ने इन लाक्से दोइ आई पुलप मिक्स अप तोसलगे मतलब अबो रॉन्ग वे दम दिने को अखोगी एमएलए मेघचंद्र एमपीसीसी की प्रेसिडेंट को मांग थमकी वाफम से मणिपुर दा अखोई मपू पांद्रे मणिपुर से एडमिनिस्ट्रेशन लेबगी ममी ताद्रे अदुग एनआरकी हाबतारे नो गवर्नमेंट हाबतारे गवर्नमेंट लेतबा अदुगुंबा मफम अमगा चप मानरे हाइदना एमपीसी की प्रेसिडेंट थमगे अदुगा सोमदा अमुका कांग्रेस के हानगी मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा सीजन पॉलिटिशियन गायखांगम ने थमगे वाफम सिदा रेटरिक अमनी अखोगी मौ अनोबिना मकुबोकना चानबनी हाइदुना चाक टोलगे इनबगा चप मानना लेंगा असिन चथरे हेबा मसा स्टेट लेंगा अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट अनिजिग लेनरिबा मरिदुदनी अखोगी मौ अनोबिना मकुबोक यानाबो होनबदा अखोगी याना तौबगी वाफम दुनी पसिदा पलिबजे मसी वाफम सिंगसिदा कमाय रिएक्ट तौबिनी मौ अनोबिना मकुबोक यानाबो होनबा आई अदु बाउदी ताद्रे अरा यंग हुदबैरा ओमसे अदुगी पोर्टु मिरास मदु कनोनी
Miraj kanoni saying opposition amu ibagi adum high board masu yai ngang board masu yai kesu maduda yam personally ai wa to pahining de but ai ngasi Manipur ki praja khangna hangning bawang se su tongnaram me se maram sukcha cha de maram leite adu ngasi khoi da siba misam ayam se su da tongni ba kamuna hat pani ha ba si madi praja sina khangbiu aduna khoi state already su da ki withdraw tawkhrabani aruga hose Miraj na hangi ba wang do lak trikan da ngasai gi ai je kawram me tare akoi sarna ozana question paja paja ba me ama hangki bane ngasai gi kanuna kari akoi ku gi MLA ama BJP gi kari ba maming du kawre Paulina na 3 separate administration na 3 union territory gi model da tawga bani ga na high collection lo di hai do ozai na sum taja ba pi si da maram na so ma high gi bani akoi hum thok ka tawni ga na du action du di hoi swai da bu di MPCC na nungai ta ba phongdok ba khot pai khara uzare adu hoji pau di Congress party na kaim ta taw da bra na khale AICC na ko adu ma leire adu bu su ta seng na ma chai ba mai da gi hai bu go statement ni ma na pi di du su yam nungai ja da bai tare adu na sigumba Miraj aina Congress ta yam na hunjaning ba Congress ta du torme da torme na te luri si kari no ha ba ka ngasi Manipur da thori ba crisis si gi root cause asa ta mo na thami ba fa ja bam yaw root cause si kai de horok pano ba kari da gi lak pano je si gi posak se ko ne yeng ba kan da Suda labor militant groups narco terrorist ki activities में हम कोई है एक तौर है सीखे पोषक से नेवा कोई नहीं सी luxury बसे मैं कोई ना तौर बसे narco terrorist के रूम activities नहीं तो ना कुकी narco terrorist का shoot होने बता कोई यारो है बगे तो कोई state से withdraw तो नहीं अदो ना BJP के लेंगा किस तरह हमने clear हो okay thank you very much लोइशन लग पता last होने को मेरा सीना last round ओई दो डिब्रा अरो बगे हम को लाखी नहीं okay अदो last आई ना hygienic में सी कहीं ना है बगा BJP कांग्रेस की वान नते तौर में लाल दे लाल है माइन मार मचा याव बगे सू तंग रे बसे लोइन मैम ने लोइन यानर बंग आतनी ओजाना सू यारमनी आइना सू यारे का लोइन प्रजा ने यारे हौजिक लूर बसे करिनो हाबे मतमदा बोल लंगसिन बगे महुट्टा हाइजिन बगे महुट्टा ngасai ina हौजबदा ओजादा हंगजकी बोवंग करी तौरगा Congress BJP na tawre khalaga di Congress na kari tawraga Manipur gi rang se loishin ga ha bagi constructive suggestion amu khaktam BU second tara gi do constructive suggestion natte aduna constructive oi ba ba kari tawraga ke doksi ge ha bagi suggestion am dai ta janingi okay thank you very much am ko di separate administration pi raga loishin loi Manipur gi territorial integrity nga ga ko di irang se loishin gani amadi kuki gi lalauba mara leiba sing na chap chapa dani pi gani okay thank you very much ai gi bo wang lak tngai mamang da ai koi kai mo da han bagi hai tare quick ai koi time frame ang react to na BJP ki wang loina thamge wafam jida pi chen mar gi wafam hoji phawde AICC na thabam ta lokhatri Manipur thugai na bagi wafam phongdokhi haiba aduga ikoi gi second tara gi wafam dun ta vida irang si kamai na solution be abagi habagi constructive suggestion PBU habagi wafam jin hebini irang si kamai na solution be yaga dagi habasi paliba BJP sarkar se khangdrabra ise Suresh Kumar hangjaningi ko khangdragadi ai haijai se ai koi all party political party meeting kobiro कौबीरगा कोई सीनियर लीडर सिंह तौरगा तानरगा कोई वाफम पुथोकजगे आइगी लनाई ओइना सुदुम लेजै अदु ngasi di lanai oina phongger thamjaroi lanai oiba kamain tong resolve to yagadage haiba aigi lanai oiba pochu leijai adu aina yamna ngai badi paliba sarkar khudingmakpu control toriba khudingmakki intelligence feedback kari kala loinamak lauriba phangniba sarkar aduna adugi wangang roi Suresh Kumar na kamain tong resolve तौगदगे न हंगइबसे खंगना हंगइबरा नत्रगा खंगदना हंगइबरा कयुंबा खंगना हंगवगदि हंगे खंगदना हंगददि अमुक्तंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग कौबीरगा मयाम अखोगी सीनियर लीडर सिंगदगी आई सासु मोट पुथोकजगे मतमदुदा मसे अखोई लाउदुनता हांदे लाबनी अमुक्तदि ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग जे अमुक्तदि कौबियु अमुक्तदि Prime Minister Honorable Prime Minister Modi do unanaba appointment ama lobiyu haiba ai yamna de haining de bani koi gi keno se de highway na su matam ju kya sang so ai de bani Honorable Prime Minister amagi appointment lo lowong ngamdraba adu gi lewa ki makok tuna Manipur gi lugar wo pamyam je kamai resolve to do no nate ai gi se keno no personal lo wan nate mayam na hangai wani prime masamak ki double engine gi BJP gi Prime Minister du gi appointment lowong ngamdaba अदुगुम्बा लेवाकी मकोक्तुना कमाइन तौना मणिपुर की लुगब इशू मयाम जे कमाइन तौदना रिजॉल्व तौगदगे हाइबसि मै थमजगे मखा तारपदा आई अदुम सतजबे या बीजेदम वहुम जे कोई इबे याबा इग्रे मंगोन जो हाइग्रे अदुगा कोई थाबे याबा चे चांग थादना मदो अंडर प्रोसेस त सोइदना लेंगने न थमजगे इलेक्शन खेलनि माइ मथक लोकन हाइबगी थाजबे लई अदु वाइ मंगति मदुदि हाइबंग हमदे ना अथॉरिटी नतबनि ना अदुगा सोइदना मकी प्रोसेस तौंगनी अमसुंग लखलकनि हाइना अदु आइन थमजगे ओके काका मसिदा काका
kai mo da kitang continue keno tog jage akhoi gi inau Suresh Kumar yamna matik chawa haiba intellectual keno mani adu mahang na huji hai gi wafong khara kai sengdok ta budi yadre kuki na micham hat laga hat pasi yindran laigatra hairi Manipur gi law and order se state ki state government laibani Manuna law and order se state government ngam daga center gi mateng lobang ngambani habise mayam loina lobo yabani habise mayam loi khangner bangatani India gi mari suba sakti de leiba India government na kuki terrorist habitare ko kuki loina mang nataba kuki terrorist oi thol ko kuki do adu gumba kuki sing ado lakshan ngam drabara habise masima khumbiyo ba habidi kuki misam halat pase kadu gi makhun thingma ngam da brava haiba kuki terrorist ng misam ma pasi Manipur sarkar aduga hujik Manipur da more than 1 lakh ken Manipur state force oga paramilitary yoga leira baneba adu India ri chuma prithvi da mai suba sakti da leiyena lawri be India na kuki terrorist kharana misam halakpa amasung mapandagi changak pa illegal migrant sing thingma ngam da bra haiba simasu ai thamjani aduga mathangda ngasa haibi gi bedo ko refugee chang pa matang se refugee si chang pa se akhoi gi Myanmar gi military coup lakamatam da mase 2021 gi matung na changak khibani haina UNICR United Nations ki Human Rights Commission gi report te yawrabani ayamba changak khibani masigi manungda 50 more than an estimated 54,100 whom arrived since the coup in February 2021. Sigi manungda Manipur da 8,250 se Manipur da lay have se 2021 dagi chang poni refugees sing je ayamba ko adugi matungda adugi mamangda chang khiba singju mayam khalarambi ai adu yam tiena matam sidadi haiba se UNICR gi adugumba ka report chiri da madu yawani madu gi chesu chiri da leiri sima thengjuk chage ani subada forest ki matang da chummeba forest se kana na tamai to dana kokthok pano kai do bono kanam ta forest kokthok ko pam deba deforestation pamba congress na chu pam de illegal migrant chang pa chu pam de popi thaw chu pam deba haini buwadi hairiba kokthoi besing ase chahi sidai da chahi ani gi manungda state sidai da 249 square kilometer forest cover je 2 years the mangre haibane han haru ga mamangi sarkar har kani mamangi sarkar di BJP sarkar ne ba 17 dagi 2022 wokti BJP laibani BJP ne palai si sei tare ki maya fazal mani state to ina ko aduga center de chai tara phara mani center gi list yaugera state ki list yaugera chai ani hira mang besi masi more than 249 square kilometer forest covered se chai ani hira mang bane ba aina haijaningi di popi thabusu yajaning de loinamak si miyam na yadaba ngaktani congress na su yade Manipur gi territorial integrity kai su pamde separate administration ju congress na pamde se lathok chari sin thamjari sini kya na khoi leaders na lawgre haini ruwadi kuki misam hatpa halapada thingmanga moidowa reserve forest kan manga moidowa poppy plantation illegal migrant myam changpang moidowa planning am ta yawdana kamai horu kai hori no haiba hana fadana planning to kanda kuki se poi moigi leiba khuju khulai mi men pawa suk lei he reserve forest si tawda gana swain tawdai poppy plantation thingda gana swain tawdai adura yamna illegal migrant na swain thing batai bo holistic aduma policy ma le hogdra brava adula hogdana blind de telewa ki phanabani chip popularity tanabani aigi chokri soidanabani aigi chokri ngaknabani haidana heta miyamna common wakhal da pamning leba poching do preparation gawdana tawai bese masina maram moidana preparation gawdaba matik chaba thawang lokholawdaba kaya aduna maram moidana ngasigi asumba keno sing ase khoi thoi bani amasung thengnari bani ana thamjage aduga atopa amana hachumme aina sayu thamjagre su tawnabada magi niyom chap chana ngakpa taragadi matamduri context da su chumumba yai ngasidi su duna maram oduna warabanina su lokthokpa su pura thamdaba haibase aikoi gi su apamba ma oire ngasidi phajana ngakpa ngamdabadagi my ground rules in kari singdo haugiba akoi Manipur people bill puthoka matamda haugiba akoi megi tang 1 2015 da akoi thokibo orangane na khali matamduda akoi kaidogige hai matamda akoi Manipur people bill ILP ga manaba
हेना सिदगी मया थौवा अदुम बिल पुथोकपदा मिसी मिना का यावगीबा यावगीबदो पीपल गा दि खनेगी देबा गवर्नमेंट की लेवल दा अमसुंग लेबा मिसिंग अदुगी लेवल दा खनगीबा खोनगीबदुना अतोप मनी मदुसु याम लाइबक थिबा थौदोकनी मदुसु अखोई नुंगाई जदे थोइबा थौदोक तो मक्सु अदुबु मदुदा अखोई कंट्रोल फजना तौगा पीपल गा हनहनबा कुकी की लालोबसिंग कुकी लोन नचदेको टेरोरिस्ट लंदारागा मिचम मियाम दंगाहनबा हाइरिबा मिचम मियाम सिंग दुबो कैदोबो मु विलेज वॉलंटियर नेना फोंग यादना ngahalle ngakpangam dabeira kari policy no khangre adigo hujigna fara hatkani haragadi yamna aru pot ama laane bogi sarkar sigi aduna aina thamjini di sila natana kagai only just lotion jarage sida natana akhoi honorable self leader manipur hujiki mamang cm oinega उखरुल चप मतमदा एरोप्लेन हेलीकॉप्टर ताब याबा यादबगी पोट लेगरे अदु मथौदोक थोदसु उखरुल ताइब कम्युनिटी सिंगा वैली ताइब कम्युनिटी सिंगा मति इमिटी लेखिते है अखोय थोक थौदोक कया म थोई चुम्मी ngasai takpi bada akhoi congress na palngai matam da su thogdok kaya sidigan sathi ba thogdok aina panba nungai ta thogdok kayam ju legre adu hai basing nu na maram moiduna akhoi gi valley da chai 15 sidai da akhoi na pan matam du da hai ba yamna unwanted toy ba keno sing ase miyam ni manak ta di thon di hai jeng okay kaga na hoje habi gi bada congress party na su suspension of operations ya hoje ki leiba film sida satna ba pamde hai ba ma yam clear oin haire state assembly the congress party su yauna masigi resolution ma lodana central government the urge to give wafam ju leigre kaga da in election was if there is any congress government in near future adu ita ragadi congress party gi oina suspension of operation the christian oigani kitang ha suspension of operation sidai da akhoi gi leiriba huji leiriba poti oireiba huji ki sarkar na content control to bungam da base masin maram ojana misam prayasin da sohan badagi ne ba pamantri se aduwa atopa mana huji belly da su akhoi gi peace talk hai tare to wai base suspension operation na base surrender su nati hai amarom da ngasai gi peace talk ama lakpa yana bagi ground work ama spare work ama to wone na ai gi mot oina de do ai logjei ba ana suspension operation hai base di tampak ki su tampak ta leriba ichilinauk sing ni mer ta su suspension operation to su yom bi ai to da su yom bi ai chap chana ma dum dri khangedre suspension operation har ga khoina kuki one to ui pothe suspension operation do koi gi naga gi panjare ko ichilinauk sing go su oi bi ai amago oi su ya oi bi ai suspension operation to wai ba sidi ma gi ground rule sing du kai gu mangak pa ta ga di ngak pang ngam de na ngasi thoi ba sit oina thop pa ta ga di to dabna phai hai bani tago taseng na ngak pang ngam ta da di adu ba leibak ki leiri ba huji leibi bi chilinauk sing marak ta gi chu without condition na sing ba to ga ngasai laktu ji mayam nu sen khangbire akoi 1997 do ngani NSN IM gi lakhi ba khot ki du Bangkok ta han to kan da 2001 da without territorial limit option digi ngane ba do si matang su aina ung si da ningjeng ge ba mana ngasai foreigner yaw mi ni am pan ba do chumi ngasai su Ichel gi editor na su habi gra ma si government of India gi purview le ba ma khoi pole potam ne ya janingi adu matam du su NSN ki khablang ai se Burma Myanmar ki national ne adu na tan NSN ki da na tan atai yaw mi am je Burma ki national mayamam jawi ba adu makhoi gi operation du na mai kai animak to dai di suspension operation na taga pistok to ya da roi judi adu line du dai chang da bani na changu da bani na khangidre adu ga ai thamjani di ngasi ngarang kha ki suspension operation cookie singi foreigner si hai duna makhoi gi foreign national yawi bu do ina ya ina lo bu di na te ko modu strongly ya ning de bu comment to na yaholi bu no idu di foreigners ki adu gumba ek nung passport ki kari gi si di ya man di central ke no or ngane preview da khoi gi state list su or mo ena khali ko central list yaw ngane ai dana aduna state central government na ya na muni ya nga ngasai wai duni masidi central de ge am government of India gi ke no de to panina adumba yai haibagi pot leidana ai lotion jage yai haibagi pot leidana toramba yai ya do le gadi foreigner yawdadi huji chungai re chahi tare chure foreigner yawdadi huji pharo na suspension operation ju leitre haire adu gari pharo yadri bra foreigner sing pharo deport to yadri bra ngan Bangladeshi foreigner ne na khara pharo Bangladesh ni foreigner ne na khara deport to ren tai ko adu ga tawna Bangladesh ni haiga Assam do in to hai gyan ta de amu halakre jo hai ko aduna ai haijen ni di
हाइब पोथिंग से लेबने मरम मोजना मसाई सस्पेंशन ऑपरेशन द फॉरेनर यावगति फॉरेनर फाबिरो सस्पेंशन ऑपरेशन की सिपाही लानी मखोई टेररिस्ट सिंह दो मिलिटेंट सिंह दो अदुना एक्सेस सामने तोरगदि हुजि हुजि मक करी दंग त सस्पेंशन ऑपरेशन जो लेत्रि हैगा कई मखोई दिल कई हैदारे फ्री द थारगा थम्मी बनो ओके काका काका वहंग से आई होने लाक्सगे फाइनल आई फाइनल दे सुरेश कुमार दे नोंग पा दे वहंग अमन द थमजगे आई हाइजनिंग से वहंग क्वेश्चन माना सोंगोंद हंगे लेति लेत्रि दो मिनिट अमक तो पीबी ओनली 1 मिनट थोइबे मणिपुर थोइबे थोदोक से क्याम कुइना सथगी गदगे बीजेपी लेंगा पाइबदा यावबिरिबनि ने स्पोक पर्सन निना सीमा नंबर 1 नंबर 2 आईडीपी सिंह से इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंह सिगी पॉलिसी लेब्रा करुम कांदा कइदोबो कमें कोइन तो लेब्रा लेरगदी अदुगा अदुगुम्बा पॉलिसी दो मियाम द थंबियु थमनिंगी सीमा अदुगा ngasai थंबिगी बिदा कांग्रेस की दे हाथ पर तुपर डिक्टेटोरियल करी करा गई दो अदुदी सुंगलाई लेते कांग्रेस की ओइना दी सेक्युलरिज्म अमसुंग सोशलिज्म अमसुंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ता थाजबा अदुगुम्बा पार्टी अमनी है नाई थमजगे ओके का थैंक यू सो मच आई मतम जे कदंग लौरगा कागा दा वहंग अमनी दांग निंगबनी अदु वो वहंग जे हंगबै का जासु बिरो यानी अदु काका एकोगी अरोय बो वहंग ओइना हाइता जस्ट 1 मिनट दांग आई कागा दा लौजगे एकोगी प्रिसाइज ओइना याम क्लियर ओइबा स्टेन नम हाइबा तारे कांग्रेस पार्टी की I am talking about the context of Su say with the cookie militants ingi haibadare cookie militants ingi suspension of operations ingi matang da yam clear over stand if there is any government of Congress in near future adu targati Congress ki clear stand se kari ogani will it continue adu natragada masi hauzik state assembly lo ke warap sida adumak makhata adherence pi gedra ya adugi makhata bagi policy program dudi aina madu haibagi keno lejedre ko aduga koi state assembly lo iba koi endorse to giba aduga atai atai NRC matang da su koi gi sar deputy CLP na pugat pada endorse to na koi keno na su khumbi gre koi honorable CM na su thagre khotre kana khumgi bu su leire side koi matam matung na mayam na yanai ba praja na pamba poto aduda dum consensus hoina akoi adum leijagani haijari ba ko aduda adum koi yajagani adum matam gi matung na miyam na pama amune adudi miyam gi ayab du matung na senior leaders na khana ga dum chat democratically thank you very much ai matang se ko zada laksage ओजादा मपुंग में लाचनिंग बजे ओजा एखोई की कांग्रेस पार्टी की लुचिंग बसिंग है बतारे यामना रेस्पॉन्सिबल ओवर लुचिंग बसिंग नी मसी एमपीसीसी के प्रेसिडेंट नतगा थंबसे मणिपुर से मपु पानरे एनआरकी नि गवर्नमेंट लेत्रे हैबगा चप मानरे हैबगी वफम सिमा पल्ले मददगी इवन एखोई की गैखांगम एआईसीसी की हाने एखोई की वर्किंग कमिटी की मेंबर ओइबा सेंट्रल वर्किंग कमिटी की मेंबर ओइबा एट द सेम टाइम हाने की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीजन पॉलिटिशियन नि याम वेल रेस्पेक्टेड पर्सन नि मानगा हाइरिब रेटरिक से मसी एखोई जस्ट रेटरिक अमो इन उदोइरा नत्रगना मसी सिग्निफिकेंस से याम चाउन लेयना वन थोक याम चाउन लेयना लोबिब्रा कमाय यिंबी ओजा मसी वफम सिंगसी यस opposition party moina मखोय केसु हाइबम थोकपा हाइरकपदु अदुम ताबम थोयना खल्ले मदुसु अदुम ताब याबा अदगी हाइबा याबा अमखनी ना आई हाइजनी यस लानसी ngसागी खोगी के रंजित की ngसागी 10 second hero 1 second hero yes यामन पेंदबदगी मागी दु फोंदोकपो ओइगनी न खल्ले अदुबो हौजिकती लानजी मतम सानदगी प्रोजेक्शन तौरगा लाकपा लान अमगुम उरकपनिना मदु यामन हेक्ता कुदक्ता लुसिनबदी वागन न खल्ले अदुबो तौगे हैन खल्लगदी याम शॉर्ट पेरियड सेंटर की लुचिंगबसिना ngambham thui haibasimadi ai ngasi jo ai haijage mamang su dum haijabane ngambham thui aduga masida manungda aikoina uba ngamdaba haibetare uba ngamdaba yes uraka su phongdokpada yamna nungairoi ofam kharasu leitabdi nate india gi geopolitics ta haujuk chathari basi ai manipur gi woinadi yam kana blame sundong thokjening de congress either congress or bjp aidi cd mokoi gi makhada leba subordinate oiba government na haitare ne ko adumana to leibani sida india gi geopolitics ta ngasagi hoi mayam am leigre india na myanmar da sanagi ba magi policy haibatare ko madugi effect su masida leitaba nate ko
adu changna yam changna dagi su dagi adu hore nan lobu yare masi gi policy se asai gi ngasi thuri ba ngasi mai chai basi di yam changna projection number torga laga hektam oirak bani haina lobu yai hektam masi kudak te hekta kanu mai torga sparking toba natte basi yam changna lakrajani masi aduna masi lotion badasu matam khara sangbi ya ya na hari basi su oitok pi ai adu lotion ge na khallagadi adum lotion bi bada adum yam kui na changningai maram di leite na khalli adu hoi lotion na ba honadi haibidi nate honaram gani adu madu miyam gi apien madu yodabgi wane ba madu na maram kan oza masida amit chana road map se for 2 times haibatai ma pi gi public statement da manipur gi irang ji lotion na gi road map leire and we are working on it haibase for 2 times high masida road map sida mahakna pallivasi khare hena categorically mana panbasi cookie kangu ki wari sanare maitai kangu su wari sanare aduga ani mak se punna phamalaga ekoi issue ji resolve tona bo honari habagi wafam si paninki masiki road map si oza strategically manipur gi irang ji lotion bu hona bada achumba khongthang amane na khalbi bra aduga high road map sida thabak tawe habagi ground reality da madugi mami tai na oza ubi bra kamai hanbi yes wato kuding baki waroi chin leipam toi ado wato kuding bak si wari chanar ga lotion gadabani haiba masu dum lei ado manipur gi context di masi wari chanar ga nakalani gi mrak ta lei ba position si handok na ba da adigi wafam judi ai thajade na lowe ude ba ko wari chana ba sina masi gi solution ma porkani haib simdi ude masi di military crackdown na trdi upai sure le roena ai haijani masi sida yengbiro mitai singi di demand leite only self defense to jabani ngak jabani aduga manipur gi territorial integrity da makal amtagi singar payaroi masi ngak tu na thangba bani chahi lising kaya ipai puna ngaga thamma bani masi sohan ba sunga yaroi habisi masi khaptani sigi stand mitai singi di stands de adugo cookie singi di yam sana 1960 adwai dagi makoi gi manipur dagi makoi gi oiba saruk kra set laga lowgi ofamji makoi digi projection si yu tawraga lakraba makang neba makoi gi meeting kaya to pangthok khibada masigi resolution che lawra ga lakhi mangatne aduga masigi demand siga adigi somda kaibe yaro haibisiga ani se meeting point leiroi ba masigi ya handok marak pa natra gati paila handok pa si da kalai baw handok pa ya du ge mitai singi de hari bastian sidagi mitai singi he sokoda yes sida handok ngai kongba mam baw leite ba mitai singi de demand na te ba sidi stain ne ba aduga masagi cookie sing na demand tawri ba wafam si makoina makoi gi di ajuk moi hairi si ngasagi no separation no peace in haine adu si phim sida kamai na wari sana du no wari sana bya ro aduna sida lamhin tu hen ba nongmai kapi ba micham hat na bo nari ba sing sidi military crackdown tawrga chakhai re na trdi ba shulai le ro aduna wari sana ga luchen ba si cookie represent tawri ba MLA tarasi siga manipur gi lari ba MLA mayam siga wari sana ga luchen ba yadoi ra si yaro dai jalo ngodra yes ngamoya ba cookie gi MLA tarasi kanana project orga makoi bu MLA o helapno hangduri sidi makoi MLA oirpagi marum sida achau ba force leiri force singduna inban maikai duda makoi chatpu khaki wane ba moina hayo haibudu moi haibani aduga moina se lawadam ni se tamadam ni harba singdu moi haibagi wane ba sida makoina siki wasak pada yauri ba makoi du wasak tuga daga masagi kai no harapa kanda higher authority digi makoi matak de action local kani haisi makoi uri pone ba khangi pone moju mi ne ba khangna makoi upai leiroya ba haidi makoi gi marum da leiri ba singduna hayo haibadu harakani aduga se tau haibasu pham thado waisu by chance karigumba makoi marum da leiri ba singduna makoi do nang MLA digi pham kudak ta thado khudabni na hayak taragadi moi thado khine yeng se ba aikoi amta haijage ba ko cookie singi oinadi makoi gi mihut khanba matam sista moina ngang ba tagadaba mising do khalla thagale chumbrumase soi chumbren khale ba adu nataba haju yengbiro haju MLA no riba mikimnio hangsing sikana adu yengse ba aduga nemsak kibgen kana no paulinam hokip kana no se makoi oi sista LM khoti gumba adu natana ko atai sidi
ngasagi maningda amal leraga yumaga thagalakpa inkhalakpa adugumba makoigi miyunina adorpa ngataneba makoigi maningda leriba singduna famu haibada famdurini lepu haibada lepurini adunani ngasagi manipuri integrity je kaiba sunya yaroi haibasi una makoina harakpagi madungina haide adana makoijo haireba haira kandadi miyamgi manipurgi miyamgi sentiment soe hauzik masigi kenosi demand sima sumbi piroi na haibasi yam mayek senge masi piru bukan manipur da loiba nai da ba hana suna bagi thawdo ama thokane ba masi khoi manipur BJP na haiba natraga haida ba ki wana te ba makhui na demand to riba area si naga sing na demand to ba area ga overlap to ya aduga makai singi oina di whole manipur si ma sagi ipa ipu na kallaga thamamani masi sok ya roi haibane ba adu masi ki kenu si sida karigumba hek thugairu matamda yes merger agreement ki adagi instrument of accession ki leiriba mayam du da sok yaba yadaba haiduna lugi marmam da lakragasu practical boina masi hek to matamda manipur se akto lisang singna mai chakdaba leibnina masi modi india government sungdom to have simedi ai thajab leji haibasu leire bako aduna masai sida yamna aikoina yengadabdi hojik lan si tha taramapan sure tha taramapan su basi bauda loishindri bagi responsibility se hojik paliba lengak sida makhunani haibasidi haibam thoi haibanida aidi mase either BJP natraga Congress ki wanti ba Congress na palambasu Congress ta tum haine ba masi makhun roshin mak thoi anyhow the crackdown togera wari sana laga lushin gera masi gi solution wa puruk na badudi paliba government sin singdabni haibasidi miyam gi haibam thokba haide da ba madam chabu wa family haibanida aduda sida ta BJP da injali natraga Congress da injali haibagi adom da argument si chataba government nam lady government du da miyan haibam thoi government da haidana kanada haigadoino aduna masidi samalle aduga yam wamalle miyam si satino ware asigum film sida queen lehenba haibase masi sumde aduga central gi hajuk parliament government sina manipur da lady miyam sibu india gi third class citizen namoino ubra haibasini ba miyam na pen da power sidi asum mosagi manipur congress ki hajuk lady biren langak sida pen da basidi hajuk ti adum mayek adum sengna no ui basida manipur government da tainaru da thoidokna naningai leitena lowe ba idi aduga sida lochim bangam ba lanasi hoi Mr. Biren su mazu parang changani man ngang thorok pasida mangonda masagi manungdagi hairakpa wa manba adum agui uye masi magesu amoi sokpa nungaitaba pendaba kharadi mangondosi yomduna leiri habisumsu ui aduga lansi mahaki makutta mahak matandana loshin biyaba lan adumadi uidre habisumadi miyanna su khange masana su khange aduga hawjik leiriba government su khange ba maduna maram morganda lan loshin bangam masidi all the central government si loshin gadabni masina masigi position ama sagi policy ma semaga lan gadabni semakadabni habisida leba miyanna warabne sidi masagi central government ki mayek sengda policy sida warawrakune ba sawrakune ba maduna maram morganda masagi tainabam khangadana miyamna center su BJP lebani manipur su BJP government ni masida onjil lagat aina rakpagi mami ma urei sineba masine boko tare ije aduna sidi aikoi miyamsi wamalle wabasim batam sangmalle anyhow any means dinaraga lanji loshinaba honabam toi madu honabada matam theng thamalli di sangmalli ngau toge haragadi ngalingi matam da orombiabani communal class wargadi prithvi da thoki ba communal class ambata tha phana sakhibam ti yaude adi sidi purup amagi marakta bhap tanadabagi thokpa asaki unkhatnaba saunaba aduna thokpa oitargadi madu khandarakpa mikupta adum loshin hineba adu sidi adugumba communal class tu nateba agenda ama purga chatpa war amakhakneba aduna masi loshin ba hairo sidi prithvi da military power da mari chubani hariba economy da ahum suba leibak ne na claim tawjuri India na asigumba pikraba state amda thokpa asigumba pikraba purup ki marakta thokpa malhanba adugumba lana mang asi phabo losindana thamba haibase prithvi ki miyam gi ma ikai ngai ne haibasimbati ai smain haijak okay thank you so much oza yamna marik chumna haiba tare ikoi gi automatic clear oina very convincingly thambiba haiba tare yam nuai jai madang je ai das rest lakchaning baje ai
wahang maya ama congress dai jo hangre ha batare adunga ngasai matam gi kitang shortage kara leiba gi ai khudong chawa pijaraga ai kakai mo ju sabsana pijarake adubu ahamba da Suresh da ai matam pijage yam tena lotion biyo ai akak na matam ma hydrogas yes okay yes yes hojiki asana hangbo wahang do gi pakuma nai thamjarage hojiki Manipur thoi beirang si gyam kuina sang khidoi no haiba aitare gyam kuina matam sang khidoi no haibani sir sidi jada ina hygienic musi masi lotion ba haibasi political leaders singna puksien seng aba matam lotion ba ngamgani insin bagi haina bi thado gadi am thun lotion ba yagani haiba ma aduga masida kayam kuina sang khidoi no haiba wang jigi chap chapa pakum pidringai da ina hygienic base insin bagi haina bi thadok piro side politically game to wama to piro irrespective of political party irrespective of career all the political party in Manipur go adu matam lotion ba yagani aduna masigi matam sidi political leaders singna puksien sengaba matam da sakti pamdraba matam da yagani natri makhaidi sakti pamjaba sakti dum phangadi khalaba lairagadi yaroi maramdi Manipur gi irang se lotion ba Manipur gi sakana yam kana honagrabani unadana political leader mayam unahandana koi gi tongan tongan furuk gi leader mayam unahandana kasa da tawkiba ani rak mi pham pham matung Manipur da shanti laire lautho khrabani awum suba lautho da kana gona gum kharana inchil laga Sungzil luraga Manipur irang amu na thon bane ha sai koi kaufade sima IDP singi policy lairabra IDP singi policy ai sidi sarkar sina IDP singi da makta huje huje yes temporary kanoni tawjari basi maramdi kaino IDP singa si yamna laibak thiba mi lising phun huje relief camp laiba si kana nuai bisu nate adu Manipur tourism department Manipur planning department gi makha da tongan tongan ba scheme singi makha da mapalam da thabak tawna ba qualified over youth mayam ma thakiba loina na handak ta pangthokiba city convention center da pangthokiba adugumba koi gi 5 years ILP implementation gi thorom pangthokpada koi gi numitu da laukthokkiba duni koi gi planning department gi makha da pangthokpa startup scheme gi makha da startup 2.0 gi makha da railway camp da leiba na ha mayam ma da tongan tongan Manipur gi entrepreneurs sing thabak pibagi masa masa na baw laukthokdana madu che phangen loan phangen laukthokkiba leirabani aduna adugumba welfare dagi hendokdana atop atop tongan tongan mayam ma piri IDP sing da makta adu aina sada hangning masi thaung gi manungda aina bo hek board kar gadi IDP sing asi thaung gi manungda mayum da hanjalan gani haramba oja hoigi adugumba honorable MP do hujik kai dorobano thadi phana yamaba mali adugi pakum du matang pibiramo last waina adu losilak pada Miraj hujiki kanogi akoi gi ojana thambi ki bada mi sangsilak pado akoi gi matam na sangsilak pa adu da khara thammi ko hojiki 54000 na ojana report ma United Nation makti mande adu kanong gi United Nations Human Rights Council okay UNHRC na ko adugi post da oja koi gi yamna significant way ba work haigadra 54 du gi manung do oigadra natraga hana dagi thajalak ba gamu do erang 10675 se irang manung da detect oraga report to khibagi information ma dilai rabani 10675 masigi manung da Kamjong district da 5457 detect obagi haita illegal immigrants sing adu ma lai rabani adu amu oja yam ngai bisi oja na sai thambi badu da mi masing de no to khorje oja 996 new villages since 2006 it's very dangerous aduna sima su kauna gumsi new villages khangin hengalak paja sigi maram amadi lerangani aduna Miraj lotion jarak pada in hygienic musi matam sana sambal khabiramaba mitop sangsil lapagi changam hantaramgani matam chana FMR script tobiramaba mitop sangsil lapagi changam hantaramgani matam sana popi yanthapagi thabaksi thobiramaba adu taragadi illegal immigrant drug traffickers sing Manipur changpoi changam nemangani aduga matam chana reserve forest kalambata aragadi ekoi new village sing thoro oi matam chana ILP thanam piram mata aragadi ekoi gi miyo kya sigiba ojana su thamkiba satra ma sigiba nuaitaba thokdo kaido matam chana piki dabani haiba sing asi kanana husik deliver towi prajada BJP lengang na towi honorable chief minister and biren gi lengang okay thank you very much aduna lotion lakpada aina hygienic masi closing statement hoina BJP Congress ki one ate ekoi gi stand di ama clear hoy hai basa khangbiu Manipur gi ngasi lo sindriba irang sigi maru iba maram di karino separate administration taliba kambu sigi condition je separate administration pidri mai madu yadri mai wari sanaro hai bani adu ba taragadi masi pidri basi kanano hai basa BJP gi lengang hai basa ekoi kobi ganu BJP gi lengang na bu irang sikatang gosil loire khalam magadi nana separate administration pidri no mai ju kaporo praja su siroi aduna sigi demand se karino ipal pusing na chahi lising hum
गी पुवारी थमंबा मणिपुर के असेंग सकम दो मधु ना के खनबा मणिपुर के लीडर ओइबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेना कुकी नार्को टेररिस्ट न तालिब डिमांड दो पीवे हाइबा के दमग सांग सपनी मसिदा अखोइन सांग चलन बनी हाइबा तारगदी तसेनो मधु हाइबा सिंग ओके दैट्स लास्ट I'll take one minute ko ai wang ma'am di lei ne du wang ma'am si loina hang bang ngamdre adu wang ma khak ai awai boina 1 minute the time lo ga ai hangjeke ai ka kai mo do zoren ka kai mo ki samap lor matung chapman hangjeke aina hangjaningi bu hang si that's why hojuk ma cookie narco terrorist ngasi yam si nei hai tare as a term moina manipur chief minister so ofam je pali cookie narco terrorist na maram moira ka da hojik lei riba manipur crisis to on mani hai bani root cause maduni hai absolutely madu bu india gi union home minister na de had very recently fondo ke wasi india today ki interview ma da si terrorist ki thawong nate ethnic conflict ni hai da ma fondo ke ba tare masi ki matang si da dasres ke personal opinion kari le bi hai ba tare Miraj ethnic conflict है तो कोई कुकी नार्को टेररिस्ट है बनी को और से टाइम से कुकी है बम पन बनी कहना पल्ले से अदुना अदुम मधु यामना लाना हन्नबरा माले वखंदा कुकी नार्को टेररिस्ट है बसेदा कुकी जिप कान बे यारो दमी को टेररिस्ट का ताई बनते ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तो मागे ओपिनियन बट आइन हाइजर में कुकी नार्को टेररिस्ट है बसे सीधा जो ethnic की पोट में याव बनी कुकी पल्लबनी न को सिमा but not terrorism and high okay आई थमजरके अदुदि मा के ओपिनियन नि अदुबु अखोगी स्टेट सरकार ऑलरेडी हाई करबनी स्टेट के मणिपुर के मिनिस्टर बिरेन ऑलरेडी हाई करबनी मेरा सिदि थैदोक थैजिन की वन टेबल हजरिसनि मोसिल बदना पलौदे साइगी ओजाना पाखुम म पिबी की मणिपुर की रंग से कमाइना लोसिन गने गाय बदो ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग तौरदि लोसिन गनि हाई की अदुम तक तो बिरेन अते कंस्ट्रक्टिव सजेशन तो ओके अदुगी पोसे ओजा आइना सुम खंजबदा आइगी रिकॉर्ड हाई तारे जनवरी डेट 22 2024 दा मुफाम रब माले अदुगा मे 6 2023 दा मुफाम रब ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग इरांग सिगी मरी लेननि को मे 6 2023 जे नते आइना हाइजरिदि फॉलो अप इरांग सिगी मनुंगा अनिरक फामखि बसि इरांग सिगी मरी लेनन फामंग गदौ माले अदुगी मटकता मुक दिल्ली दा 24 जून 2023 दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर में छान चियर तोरगा ऑल इंडिया की ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हम से तोखरबनेबा आइना हाइजरिंग मदि ओजा मधुरी हाकी पकुमनी ने लौजगनी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग ना मणिपुर शांति पुरकनी हाबे तारगदी हयेंग को वाइजो को हाइजगे अदन ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग दी तौखरबनी अदबु कंस्ट्रक्टिव सजेशन कमाइना थमगदो को यौजदबने खंगजद्रे अदबु सजेशन आइना हंगजबदी थूना लोसिनगनी हायबा अखोइना लोसिनद्रे हाबदो अय याजरगे सुरेश कुमार जे यारगे बट थूना लोसिनना करी तौसिगे हायबदो मदुगे असेंग बा यम कॉन्क्रीट ओइबा सजेशन मतम पिबिरगदी ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच आई कगाई मोद मुक लासके कगा हम समअप तो बियन आफ्टर दैट आई फाइनल क्वेश्चन लासके ओ आम दे हाइजनिंग सी लेबाक नाक प हैत्रगा लेबाक नाक प हैत्रगा कोई कांग्रेस से कारी से मंगा खतनी को अतई दी लोइनमक बीजेपी दा सपोर्ट तौबना अयामबनी 50 मुक्ति को अदुगा बीजेपी मसाई सु लेरे अतई पार्टी दा मजुंग प्रजा दा ताइसन बसे सुग्या यानिंगदे करिगुंबा ngasi इरांग थि लेरमद्रबा ngasi थोइबा थौदोकिंग गे थोम जगदी ngangai ba sangai ba singge कोई थोम दबसु याई अहमदना थाइनदगी डिस्कशन यावपनिना पोकपदंगाइरी चहुंबदंगाइरी थामदंगाइरी चहीमदंगाइरी मंगादंगाइरी तवमेबको हुजिक्ति चही तरेट सुजलाबा तौ मखाई सुजलाबा सिबोगदा लेवाक नाक हैत्रगा पॉलिटिकल पार्टी द नत्रगा प्रजा ताइनबसिगी हैबिट सिम हाइनबसिमा नंबर 1 तोपियु नंबर 2 दा आइना हाइजेनिंगि मरम जी अखोई इनाउ सुरेश सु मरम पीरे मसी पॉलिटिकल पार्टी सिंग इंजन बजै ने हम हाइरे ऑनरेबल होम मिनिस्टर नसु इतने क्लास ने मो हाइरे ऑनरेबल सीएम बिरेल नसु अतु अतुब मरम मयाम पीरे मदुगी दंक नोंग मपुंग फान नैनरसु यानी कनाना करी कैदो बैदो आई सांगदोक जरोय अदु मरम सुम जाम थोरई मरम मसिननी अनावसी करी लेना नारी नो से फजना डॉक्टर अहिबो एगदी डायग्नोसिस तो चंगेबा ट्रीटमेंट तो चंगे अदु खंगदबदा उरु उरुबा थो थो बो हिदा पंथा थाजलगा मथन फरक बई येंबगी हेबिट से लईngैदी कोई इरांग से संगदबदी ओइसनु अदु मस अनावदु थुना फबंग मोये नै थमजगे अदुना अमना ओपिनियन पीबा अमना ओपिनियन पीबा अमना पीबे थबक सिमा तोपिरो सिमा आई केनो तौजगे अदुगा आइना नसाई IDPS की हंगजेबदुदी IDPS तो हुजिक करी करी तौरी हाइबनती मरुएना मखोइदा पिजरी पिथई अदु तौरी हाइबदु नतबा मखोइ रीसेटलमेंट गी दमकता कर्म पॉलिसी लेब्रा इन हंगजेबने इन हंगजेगिबदो अदुगी मतांगदो अदुगी मोइ रीसेटलमेंट तौनबसे करम कांदा अचुबो ग टारगेट सिदन नमजगना A plan B plan अदु मथंग मथंग लेबे याइदना को अखोइ सिबो क्राइटे रीसेटलमेंट गी दो मधु की मतांग दा हंगजेबनी को अदुगा अखोइगी हुजिक लेबे FMR से मसे सुरेश न सोयना खंगबिरम बयाई
FMR 1964 dagi mathang mathang lae aha mada kilometer ni phu lae adudagi kilometer 3 tuk than jale mase 2018 da BJP na mase kari gi sang do ino ba do gati FMR na irang yam de thoi ni hai gati 2018 da sang do kan da 2022 da ngani scrap to do 24 da 23 da scrap to bune ko tawrani na hoji bok chu order mati udri tawrani hai gi poti adugi tawrani adugi thengnare aduna masida da hekta FMR Congress na pusalapani aduni adane na pangai da hai pot se pusalama ga phalam dadi 2018 da mase sangdok piram da su yam nungai gadam ni ko phatabo gadi kari sangdok pi no thamjage aduga akhoi na sai leiba ngasai ethnic class separate administration hana su dum akhoi ngangna dana khona dana dum matang separate administration si wafam jin lai Congress ki akhoi gi stand कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग टेरिटरी निटी सोप से अखोई चुंगा याजनिंगदे चुंगा यारोय अदुगी मथक्ता हानसु मणिपुर दा हिदगी न साथीबा हेन चाव कांगरुपना मणिपुर की अखोई जगह सी साउदर्न अदु अदा एमालगमेट तोबो पुंजन बाय मयाम लेगरेबा सी पोचिदी ngasi narang nagtagi nate leiba khoi hijiki community mo hujujuk toiba sigi su 1946 47 48 neta irabo naga MD honde resolve to bagi kolum bagi yanagi bagi pot mayam am legreba ko sidi dum sigi pot sidi dum leba khudi mokta dum ayamba brong chogduna ptv ge ko election jare ka election biro leiba pot amane ba dum manage to wa masung solution por na honda bam change pokhai en bagi mahutta han dagi honga akhoi na masi resolve to da lakna dana hojikti masi kai de bagi pot sida lakrabani nakal madagi amung tolpani aduga samain to dona akoina aduga atope mana inok Suresh na agi bida akoi aina tawa lan bana oigada honorable CM na cookie have say 1961 gi ko mamang de leiba ngai di cookie na ko telis madu ngai di madudi settlement madudi Manipur gi original oigani haibagi momo in tawi aduna cookie halga loi generalize to bodona ngang base masi ko honorable CM na hai poto aduga cookie na ko terrorist na ten ko narco terrorist cookie dune ba ko adu anyway maning mang gi wani adu ai motori 1951 na ai thamjage ko 61 haibi gi ba adu ai motori 51 oibam toi edana adan to ga thamjage thank you so much final question all political party gi matang final kano se all political party ki matang duda akhoi anirak ahumlak phang follow up amda tawgidre okay party ki mit kano se I just election lage du matam minute kuidre form to all political party dagi representative ani meeting ko bunat meeting do ko matungda mayam du dagi mi ani ni yawro ahum yawro au to roina committee nga semdana sigi da makta CM ni matak talai bin nate ko okay khaiba separate committee nga sem dana tawaga mathang resolution longna dana adu to ada to follow up to ai thenga de na khangda bo thank you so much sing se to biraga di ko hena Manipur gi solution por pada ngasai ai suggestion all political party na solve to ngamani haibe sunnate ko ai party na yes final question kaga ai yamna 30 second khum biro kaga yam ego matam julai trabadina ai na hangjaga do bazi ko gi ngasai ko ozana journalist pol amba wafam da Congress party ki political dispensation matam da su gi ground rule si kaya kan violate of evidence ma'am amakak lai ki habani masa ai evidence su sanction jaroi ge kaga masi ki Congress matam da ground rules makai si effectively masi handle to ngam da bagi situation duga BJP ki matam da ngam da baga ani ki mata kai khenai mase nang adi am tielu hai ko adu kitang di dum sang tien ge mok situng gi 100 flowers policy ai lan ba khang de pi ngi da nang par pani lai kai amada laiba amada pramani ko aphui lai kai hida tomba chawba maming panjari XYZ ko maming pan sorry XYZ ama yam phatabam leire lawra se masi da siga di lai kai santi oi ne hai ba se maung na hai me di ama so dum amuk thol kani hai ba thenga dum le gani hai ba Congress ki matam da dum thol kani BJP matam thokani luri de kamai na manage to ge hai bi hai ba manage kamai to ge chini sigi mi sima loiraga si loiraga lebak che lai kai santi oi ni ma da sigra loire ga do atopa mong thoke china ni mau gi ngasi China ngasi hinga le chen lojei ba I mo di si wa thank you yam beautifully koi pakhum je pi gre aduga it's up to the people to decide I have a tareng asi thambi ke wafam yam okay 30 second 30 second praja da koi tai na de ko okay political party bukchen seng da bai bani aro oja da last question am da hangjaning bu ko hangano hang matam leitre akoi gi hanaki MP nate okay thank you very much kasi ke do yong 3 minute
money मोहन नत्रे कमाई तो बनी उसी के ओजा ना हाइब प्रमाण उसी के चाइना की दो एम फजब प्रमाण कोई नजुम उजरक पाई तारे ओजा मधु की फोटो सुखसुम चोंदना बने बीजेपी ने होना दिस Okay, thank you very much. Center can end Manipur crisis in 10 seconds. I quit Hamza. I na BJP no hono view yam pai BJP chief minister akan chief minister on view yam pai BJP party akan party oi bai oi view yam pai adu tawdu praja wahan bigano Okay, praja wahan bigano. Thank you very much. Aduga BJP na among handa thogak tana bu honari habani aduga Congress party ki praja wahan bigano habani. On this note, Center can end Manipur crisis in 10 seconds. Center na Irang solution ke haragadi Manipur ki Irang 10 second solution be have opposition leader ke Ranjit ki wafam digi phom oiba senza bang sige daro ki topic si da sargavi ki ba Manipur ki sangnai rava ekoi ki prominent personality sing ki mark ki kaka imo ekoi asengba mingna Hareshwar Goshwami have aduga chief spokesperson Manipur Pradesh Congress committee loina Manipur ki sangnai rava senior journalist Ichel Express ki editor oibiriba Oza Hemchandra Salam amasung a very promising and very outspoken spokesperson of BJP da Suresh Kumar mayanglambam punong po mga thagachari ka khun buchari loy nang asigi program se hobudi lo fo miyang da bigi Manipur miyam bo mga thagachari ka khun buchari miyam thagachari